ejina ne naso no saa na beko so ejina ne naso de aduru so no e Badwam so kase ado pe beda se so asori ahomachen na wo hwa Adom TV nsem ne do so pa de obetie no eso kasue ne se bronya aduru nti akwantufo dodo no a omutu kwan ko nkura hoduo mu akodi wonum ebronya sanso ena abeto dwa se mpanimfo nhwade na wo hwe ye waye kadwumako no aban de ne kakakra ya ma adwuma no ne den ne ye na ye den ti be anko nhwe na wonyamu ensa kyerɛ sanso na bana mrahye bedwani de adeswede ato aban ne nim se ye kwa abato afini mu no abato komisa sika ye se fata so de ye adwuma no wo se wo de ema no afutuo nso akọ amagana fo nyina se obi anka ne humom se be yakata hye ne proye no obetumi atu ase Ghana man panyin na etu safi wei ene nsema hodo bi nam de so mo se Badwam so kase DSTV channel 280 Go TV channel 119 Facebook no Adom TV extra wo hia me a frame anoche wa ba ajwa se wa fe nsem ni hwemo no me de to so ama akwantufo dodo no a na wo mu kopie mu new plant station ni nyina no se bronya ye di animu ye na se ne fie ko nyina na se bronya na mu na yesie ni nipa dodo no ahu ne se braso se oni abusua kweka bomu nti wo mu atu kwan konkrofo amaso kanka aba enkramante mu ha sei no wo hwese de nipa ko board ompem new plant station a wo mu nyina pe ahyen ahodo no de akọ wo mu nkroma kodi bronya no a ya ama ne bofo ni bi akyekenko na bronya ne kura no wo mu edi ni sen Ponkoko hona jame kodi bronya busuafo ni nyina wo ho ntino hona nyame adom afia so no ye kodi bronya enti afi we bronya no mu bedi ni sen sika ni ho ese ebi mu ayeshi ni ye bokrum kwa yantimi anto hwe atare krompo yantimi anto tafi we Christmas ni de aye bibi ho mu ayede ankasa dunu nkoko bronya hombo abe ne moya mudi hia bronya oh se de atuye de se ne yahunu saa ne befa no ne de akọ any chief driver a ono ene wo nkoko lorry station ebedi nkomo kwekudua Adom trotro so ni ebisa se efi ne de ko 24th enche bia omanfo betu kwan pa nhihye be ne yegu ode ama omanfo mtu kwan yo medamasi se mosusuma ba awie ya obebisa de ekoso ehihye won de enihye bebre na agu kwam a yegusu kasa kire drafo no ene pasinya fo no chese se bre bia ne se afini be kwa wie se na pasinya no gusu ba ene fo ba bi no before car betu no ne pasinya se o kam new plant station na yenko enwasuamu nsem emu okomrahye Badwam a Adom kuma no kasamafo wa Badwako a wate ode hwe enwasua ho nsem eso meche minority spokesperson on education opanyin Peter Nochu kote no wade adesrede ato Ghana ban wanim na afaso ye hwe enwasua ho nsem so enim se wasrada Ghana ban ye de waye keka enti ama resource ababontin BC ni wasidie nyina so wo mu hwe nkwada no so wo twa vigilators na de se wo makatu aba examiners de mind abane hwe na wontua waye keka sabia waye kensu betime tua na dwumayefo kai desua enwonsem so ewo mrahye Badwam kasa ewo mrahye Badwam wo de tudwa se asoye a womo enehwe adesua enwonsem so enhwe na wonkotua wayekfo eka womo ediom se na beboa ama adesua enwonsem so akonenim wo kire mu se enam eka aban no ede wayek enunti no besine invigilators ene examiners bi ewo ho a womo entua omoka. Ministry of Finance indicated that they do not owe WAEC, that the sum of 129,839,720 Ghana cedis, WAEC said they owed. They, as a Ministry of Finance, did not owe that. And that, per their records, they have released all monies to the Ministry of Education. So the committee has directed that the Minister for Finance or his representative, the Minister for Education, and WAEC should meet the committee to resolve the matter. Wasan edi tudwa se asoye a womo enehwe adesua enwonsem so osoafo a ono eneda no Dr. Yao ose editwum edi abeto eye committee a womo enehwe adesua enwonsem so ewo mrahye Badwam se asase bi eda ho a womo edi ba besi edan edi ama UNESCO fo ewo nkran no womo nyanete se private developer bi aba abeto. We also realized that UNESCO, that is United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, is one agency under the Ministry of Education.
and they are housed in an obscure corner in the Ministry of Education. But unfortunately, the piece of land allocated for their office long time ago, Mr. Speaker, I made it known here the other time when Yeguswe jina my Ghana ye mrashe bedwe fie na bana mrashe bedwe ni so nsɛm ahodo ato Ghana ban no anim sɛ wɔsrada abato komisa no ɛnim anim ya wɔnhwɛ dɛ sika boti no de bɛ hyas ya yensiesie sanse abato afi ɛne yewuram yɛwɔkyerɛ mu anano ada mpɔtɛmo ana musifo abato no ɛkɔ so no na ɔmo yiyi ɛyɛ assembly members ɛne unit committee members no ɛkɔba sɛ ɔmo machines ahodo wɔde di dwuma no na ɛhyɛ dɛ ntwa yɛ baabi deɛ kora ntimi amaso sanse mfidie ne nyɛ nti ye bekɔ abato akasie mu ebe ya nkani manimu ya no mpadifo nhwemfo sika ye sombo e ma abato komisa na mfidie wo so otofoforo no wonto na dane du hono ma yato aba na somdue eye banda emra shebidwani abra woni amane boni atwetwe nkomo a wo kire na dwene ewo district level elections na no bnada wotu wieye no e na wakire mu se ahyensode ya electoral commission no ayese won mamanfo mfa nka won sa wabra wato won mu aba awie no anhwe ye bebo kwanya to hono mu ama abato ni mu no manfo dodo no ato aba empren dodo bebre ye ebetumi aha dwene pa okoso ade to dwa se aban enamaso ye kura o man sika so ama electoral commission sika bebre ya wode beto biometric verification devices ni bi said ye be ya afimpinu ene adunu nan no enkoba se dada no wo hono mo no ebi asei na nkoma abato no antwentwen na ase e polling station sahudu bi yenso mbrase bedwafie ye kono electoral commission no mayete say open 932 million Ghana cedis ansa na watimi a organize 2024 general elections na minister for finance ni aban si ontimi fa sa sika no ma no intini senti sa BVDs ni BVRs na opesa oto no ontimi nto ende ya bai ya ho say BVDs ni BVRs no enye adwuma eno nti na electoral commission si okwa akoto bi enti ebe hia se mbrahye bedwafie se ye kwa e wo say yetimi ka bi ema abato commissioner no na abato the finance minister abansa na ahene odi sa budget cut of 140 million Ghana cedis no odi eka electoral commission no na wakoto machines no because and then me no buy while the dance machines no nya adwuma na 2020 na out of 932 million Ghana cedis odi 786 akomano na aka 140 na 140 wenti ye to aba na abato na ankoyi a na se yekoe anase ye bae wasan so di tuja se ehu behia se dapote de beto aba e wa fempinu ene edunu nan mu no aban ebeto asi wono mo se eye afofida se de ebe ya enipa dodo no abetimi akwakoto wono mo aba low turnout ne say but as we know said the ye to general elections no binimu to kwan ekwakoto maba but ende bebre aya aban adwumanfo intinka members says a true election day so election day must be declared a public holiday. Yemfi hono mane yanko Ghana bampanyi His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo na kachi wode ade hwede mu oden ato Ghana fo nyina de mu sekretary ahye ne proye dwurim de kankan no eyo man ni nyina asade ase kekan ho bom ne etu ase wo obi wadwuma wo mo afa no wo so wonye no du so wo kwakobsere ne so wonye a enoji so ma na damudie bi ansa waye obi nso gi adamudie hwema bonefo sem koso no wayi nani se de wo hu se ekoso no na eno na wo stress ye nyina ebetumi etu ase a yesi nyina ye kan ho bom ne nyina ye muna e kire saa so ni bana ansa na ase etu wo mai Omampeni Akufo-Addo Power Evaluation of Ghana's Maiden Anti-Corruption Action Plan Naka ejumedie anu wodi tudwa se ekoya nipa bi mu efa so eje bribe ansan wo mo aye bibi e de ama obi no eyade a emwa emampuntu enkoso ewo manmu a. It is important for the rule of law that the public institutions responsible for the detection, prosecution and the punishment of corruption, i.e. of crime, be accorded respect until their own conduct is impeached. If that respect is not prima facie accorded, the foundations of orderly government can be easily subverted to the loss and pain of each one of us. That is why so far, every single alleged act of corruption leveled against any of my appointees has been investigated by independent bodies such as SRAG, the Criminal Investigation Department of the Police, and in some cases by Parliament itself.
government statistician Professor Samuel Enim kasa ediafa evaluation no what to just say wo mo beko institutions ahodo mu enam wo mo nkrata wo mo ekita no no makohwe se ebi mu wo ho a wo mo de wo mo ahye ketasehye ene proye mu ana. While we look forward to confirming some of the issues that have come up in their annual progress report, this evaluation exercise is going to give us an opportunity not to only confirm, but to say that what are the things that we left out, what are the external issues that possibly influence the evaluation exercise. The third thing that we seek to do in this evaluation exercise is to provide Yemfri Honda Yanko Savannah Mantemno, Savannah Mantemno Swafo Said, Muhazudin, Ejibr, Watchremwa, and Che Babos Mimi and Santimina, Dolly Bridge and Samsono. Ejirigu muto manfo mu free baller bole eko sola wo bole mansini mono amako ne abedi ho de omo ye no kakra bi ne monimu ya temporary one na wo mu didi akone aba no se sabre ye nsuo ya ti de wo mo hwa se Maripoma Constructions Limited ebe free sansam so ne ya se be ye nsuo be sha asase no na wate won se free ho amako ne abedi ho nsem akoye wo ho. Eid Muhazudin Jibril eye Savannah Mantamu Suafo. Brea mani buni ene nedwetwe nkomo no ene woda na die se. Abotira ahyenkafo a wonum edi dole ensamso no so akoniaba enya no na ni sopa ne senti woda wonum wase esan se efi brand samso no ebugu mu no wonum a wokọ apa west no ade se wonum ekomane mane efa kentampo ekopie mu da mongo ansa na wakọ akopie honum a na ni so wonum pa. Passengers go on one moment to a driver and other will come in done one done car almost all would try my drivers. Sometimes he and also would try a boy until the American say, Obia what the rules of play how to curb accidents in this country, particularly take an eye on Christmas time, New Year time. A future kakra no my drivers will say obianye abutre onchika no bokoboko yamani boni ato aso ekọ bia wayi sa dolin samso yi ekọ hwe te bia nsamso ne ewo mu wokohu se abu agumu ya hyenkafo bi one wono motwetwe nkomo no editu dwa se ede ahokyere pa na ababeto won so a ehun behia se contractor no eba beyi kwan no ama wonom nanso ni nyina mu no swafo yi ede atudwa se Maripoma Construction Limited ya wonom na wo yi sa dole ensamso kwan no enche kura wonom ba be hyase na waye adwuma ne se be ya hyenkafo ehun be han wo sesi amino kase contractor no all site but oye mobilization on say wo be ye site man is a major worker ye pese on say bridge no edruba say 40 years ni nya renovation dia entina ajamu amansio no. And he said that it's about it is even much better. You better expand it, a culverts and I walk on the moon. You better set 3 and I said 4. First night about pay. You better set 3 and I said 4. Send the CPR next. Yenyina Savannah Mantamno Swafo Semi so na kasiam de somo sebedwam so kasiano memfa ensi ye dan ye ho abatewu na kaisi ebedru the Obankrata Pensi online portal so nsembetwa so usia mea eya freme anoche wa ba ajwa se wa bedwam so ni ye basisia ebra so se ye share na ye online portal no so nsem the Obankrata hodo abade no so nsem e bebo so ma wona de one man contractor me na megina mu na ye online portal no myjoyonline.com adomonline.com the wa house obra show we say obra de bia de so mo ma mefi etna se country man songo eye fire for fire we pe no mie no kopem no mie nsa no dwumade na nkasa de okọ nhira fm ewa na de sumu wo tv so no don hore baako na sa dwumade no eso was lady gets denied twice by man accused of fathering her 2 children eho African politics na samanyon semno emo Sampan clashes with Nana Ya Jantua over high cost of living said ye asetenemu aye den and Sampan Nana Ya di abodi ewo security tips to adopt during the Christmas festivities. Well, this one the here pa anti na ye be wura mu ye ye di mpanimfo enimu de bambo ho nsem ne ya ye kobro nya mframa ni mu awo pa matches to horma na agitew e kwanso jojo ho nsem ni nyina ho nkomo ye bedi senkani papa ene de wode akwantufu akọ esade bia bedru asomdwe mu nya me pentem de bia me kase ka no e ya fidie o enti ne frɛ ne hyen no
eye fidie ebi a wo trust wo gears pa ebi a wo trust wo accelerator pa ebi a wo trust wo brake pa na wo tire o hobe wonnim de betimi kura bu okwan so ama to afa so enu nti na da bia yetufu se ye fidie eniyama bebre na keka bom na aye saa de ba ko na esi ho no enti wutimu na wutwi a enyini ni bebre saa tie na ebedi mu enkomo. NPP primaries, NDC MPs demand resignation of Controller and Accountant General. Nese no sumunsem ewa hamanyo some local news. ECG sends important message to customers ahead of holidays. And ECG for so say bekwa fufide imu no womo de ensem bia esefata asom ti ko bie adomonline.com a enye we nkwa na ho bebre ho bi man so nsem wom agokansie mu nsem wom ni nyina no ubenya bi na afei wakenka afei human interest stories ni nyina bi ewo hono mo wakenka no hu de ekoso ewo abefontentia fidi kase no eso well afei yenko yede obonkrata no emo daily analyst message me story we kra na manye story bia bia mu a mitimi pom ene time ne me amedia ene me na me cheche time no wo be kra ya we say the time ne amedia na daily analyst anim ha say no opanyi Albert Kwabena Jomfo ono yen central for nkabomuko no Ghana Journalist Association eternity said GJA president na Kwabena Jomfo kasa o se omo abiebie nwuma e wo man mu ensentwere dwuma no omo ntua wekeska yi o so omo ntua wekeska yi ono adwuma no wombi enti sade ensentwere dwuma no aye eni ya ye di puti wo mo aya mo mu dibre in check no seye na nka katua ne ya kasa bi obi tibi fa sika fie bi ti say $100,000 $100,000 pe o $100,000 pe no bi akoye expose ade bi ebetumi abo ma na me etuketa asase na obi ayi obi asutire na obi afre wo bi ni afre na ne de $100,000 egu table so baby ode a pen drive no beto kora wo ai SD card no mo de ko record yi no baby ono akra de beto kora no otimi gina wanim no ware obe gina wanim na SD card wo de ahye no no obobom no ware na ebusa nse woni copy wo baby a wo say I promise o ma wona mini copy wo baby a ekom nti ekom yatisika so komo de ye ya me say $10,000 kura ni pane beji $1,000 kura ni pane beji kwa se $1,000 sesa o na 120 something million $12,000 kura ni pano obeyi SD card na bubum uwi akọ wani mo de beto toilet ba flash na akoto so kawe ni $1,000 because a common system nim na wo mo nso afa nsentwerefo adwuma ne nye wa madwen so mo betum ukọ praketua ntumu kura ne abo wato wo kosa ukọ praketua ntumu wa wo deserve sa ukọ praketua ntumu no ne abo wato the slightest mistake ne ama letter na ukofie because na ukọ praketua ntumu enti ada ne pane ye to ate enso ye pam nkrofo to nsentwerefo ya da ne pane ye to ate but ye ne pam nkrofo to posi ni so to atare a ye na ebegina ha ne ebeka. And so Monday to Friday, you shut at the mono. It's free more and carry. And so, can see about what 20 ya can't know to. And to Quabrajum for the Casano, you see a Juma for one beers and trade with Muncham workers, Kaye. Munchani, no Munchminaku could draw any Akuma Panya Jumano. Aha, one the car you nyamia. Priest can't bless same-sex marriages. Catholic Bishops Conference president and now what is answer me to dress and I say na making waves yeah we call online na da ho no mo say na pope na hwan ya mo go ahead say oba no oba ware be ma no oba there be na aba daily analyst kratafe to so miensa ene nan ya ene da Reverend Matthew Kwasi Jamfi president Emma Ghana Catholic Bishops Conference and what say to me no eni ha ene enu o my Ghana mu so oba no oba bebu anim na ba kwa hye gown na ba kwa hye jacket na o ma begina say ye wade hira so maye ana be ma ne be ma bebe wanim ana nipa ne aboa bebe wanim so obe wade sa de ende wosem ho ene enya o ma Ghana mu ha ensi. Police investigate insightful comments by NDC guru Mustafa Gbandi, NDC Deputy General Secretary Nimfonyim Edaha. Tricycles, motorbikes banned beyond Kumasi Airport premises. This I agree. Yes.
we dey mejitum Kumasi airport premises ho no mo free airport runabout kwan na ekwa airport ho no mo no penifo abane tricycle okada o ukofuru plane afa na akofuru okada se o di kofuru plane fa taxi na uber untumi han ka o de fa taxi na uber ni okada na ade ko chase plane nti sa o mo so mabane me gidi so say anantwie na first no me nam ho no mo rem enwura ne no so matu ho na mo aha edamase why say anantwie no so mo to mo ho na mo ABC News here go to polling stations with machetes really NDC really okay. Deputy General Secretary of the largest opposition National Democratic Congress Mustafa Gbandi has asked Ghanaians to arm themselves with machete when going to vote during the 7th December 2024 general elections. Is it for real? Like seriously? I don't want to believe this. But okay, well, and the internet that had almost a post for you because election and the agency about contact mama you could be a 2 years half way so he should come again, retract and apologize. It is all qua or no better me a fabrantine. None a man and a yere mono dinechi. But Omoko could do polling station once so bet to me the second in a year what you channel. Into a call no kura sekai, none a money dear chin, none a richard to, none kurani shamefin. Into so could do one more, and yet the other 12 or the second could on 1 year on and like a test one, or bet me to channel go. I won't appeal to me, said be a young quasi-phobia mo. Yeah, I need to say it blunt. Young quasi-phobia mo. Those years now, people thought say they can use us to achieve their power. Na se me kwatwe sa sekan na me kokko sa ntokwa no a anya bia wo weni a apart from sekan ne matches ade be ma me de na wo be ya ma me asomanwini me oba me ba wo sa me pemo akwa be ka se onim be dansa se me kwatwe sa sekan no na me nya me tiri didi mu na me ba wo se me ba nya school kwan me pemo akotua wo be ka se je se me woro me homa wansa and you have some loose heads am pa wo be kwa with sekan. I think the man should be brought to book. Yeah. I was saying for 2 1 more. Na obechirechirem ye nti obekasa asem because it doesn't make sense. Daily Graphic anymore keep hope alive. Christian leaders charge citizenry into ba penifo mo for nyida hani. Most Reverend Matthew Kwesi Jemfi, President Ghana Catholic Bishops Conference, Reverend Dr. Lawrence Tete, President Worldwide Miracle Outreach, Apostle Eric Nyameche, Chairman Church of Pentecost, Apostle Eric Isando Enim Otu, General Overseer, the Lord's Pentecostal Church International, Right Reverend Dr. Hilliard K. Della Dogbe, Presiding Bishop AME Zion Church, on Onifonyim Eda Daily Graphic anymore, almost say ebeyanke ti say de akaya ye ni da so enti emayen lucy hope bronya ye bey ebikwa na wo de oni bia wudie oho nanso afena kwa beto ne nko akra no eye ade e wose wo da nyankopon ase emfinfi ha fighting corruption shared responsibility Ghana mampanyi na eka say secretary se proye dream de ne kankan ye betumi atu ase aye wafamu de na meso nyama famu de we are all corrupt in our own ways one way or the other. Say na no breya we gina camera ya chi me hu ne senam ka se ntu hu anamo kwabra ne susu gina ho na so ache a me yimani online no enti favoritism ene sa ne ma ntini ana e ma ye ni woni ema bi ho enti corruption nya so obi ama obi sika nko a na emom wo a wonso wagi adamudie ne wayi wani why you are supposed to supervise said the right thing will be done say Welbeck was so hwe say by 5 something na me gina ha me be kan news na Welbeck me your favorite person intino about 7 na Welbeck te woni wayi nani yebusa na wo defend but kwabana eye late 1 minute kura no a ono de we say do manager abu ho de a na ho no so corruption ni bi no enti mi kireche mu ate ase enti se bia ye nyina be ye ne pepepe no obi a be hwe so ye na dwuma pepepe no ye ne saa ebe market ahye ne proye ne dream die no ase to Ghana mampanyin finfin o say parliament approves budget for office of president enti Alban Kingsford Sumana Bagbin Marshebe Jumacha mehene ne mfonyim eda ha se ha Dr. Prempe Amankwa battle for Menchia South ticket into Dr. Matthew Opoku Prempe o ha say na Africa na bra akwafa ne forms a nomination forms no de ma Richard Ej Mensa oforiata say ja wo nyina mu na dibre ya MPP fo bi ato hono ama biaya amanyofo no anase MPP fo ti adwaso no forms ne fa no ekoso the Inquisitor Pentecost grabs police academy land okay IGP top
Bisman Finger Timponi Eda say Ladma wants 355 launch, okay, but fee for new job in South Sea again, as a bet was a cobium. Napo dual action oriented relatable VIP you can trust. Well, agenda na start no agenda setting. Nam1 Dams men's gold clients as he highlights the perils of investment. Nessa Nam1 a breast so copy of course. Now one more no mdum sika akase kwakyerɛkyerɛ mu sika no de ode to hɔ no kakra wo munya asɛm fa so de interest e wo ho ne de aka mu e na Nam1 kyerɛ sɛ adwuma ne de wo kyerɛ wo sɛ adwuma no risk wom e na aba ne sa daily guide obakwa tenim Ghana Immigration Service for the first time o matchem de ntia Shalima Abuisi wo mo ɛkyerɛ no sɛ de oye se wo ba Ghana abekosuapon bi buntu esuapon bi mu adisuani omo se omo di ni video no ba no omo di akire ekosuapon no twere bre Ghana Immigration Service se maame ne ma school wo ho o ma school kura wo ho da tie no omo di hwe mu ahunu se maame no ekwan ofo aso nya permit de ba o ma mu na ntwa yi na okọ mo de ne kọ to wi ase 19th ya na omo ja asem ne mu nyina afi opie free court one man na GIS for eso the patch wo mo side no ekonikuo mo se nana launches anti-corruption action plan Ghana mampanyin no Samira shares Christmas gift for Ashalaja resident enti mampanyin abedi ache ho kani Samira Baumia eno ne wo mo a wadi dem wo mo a wadu wo mpanin fie so kokora ne mberewafo ya wo hia mo wo de sidi asho ma frumu ma bronya se wo srada wo mo nye na eja wo soso ani nye kakra wo no okunu wu ye nye obi kura nche ne ntoma epofampo da free se ni kunu free mo tisa enigie no na maame Samira Baumia ede ahye omanfo yi afrumu Gideon Boako contestant on North NPP primaries the daily statement and the I act on corruption allegations as required Ghana mampanyin no secretary se ne proye omo wana ban mu bia ede ho ntansa ayire wo mu bia no otu ho na mo se de se na efata Parliament approved 786.9 million Ghana cedis for EC 786.9 million Ghana cedis and they say Parliament approve. Second lady supports 1,000 women in Domia Braoke medical aka ho assembly. Well, yako Abesi Baumia's aid submit forms today. Gideon Boako no spokesperson and economic advisor to the vice president. Also so kwa challenge Frida Prempent way and then some who will be at the Democratano de Aba and they fear that bronya munso ni ekwe ni ada ye ho aba no. Na kaisa go kan se beto so sister Sandy be a guy aye kwado de ahosepebe be betena se bronya yi mu kwan be fa so aboye ho ban kwan so jojo ho nsem ye kwone abadie ho nsem se be ye gyahyehe emeto ye ne sa anyema ni nyina no ene betena se na ye di ho enkomo me da me ho aba ago kan se etu aso bedwam se ni enkoba bia. Fantastic morning. I was yes I'm obi akwaba emra so se ye de agodi mu nsem brel nsem ne dot so de se fata salt and pay ye de basado na atim se bronya no ye tutu ye na ye tutu ye na nse ne ye kwantu furitu ye tutu ye na nse ne ye kwantu furitu no ese bronya ba e ba sa de na kwampia so no I said ni jeba na last December na obi hwe sabre last December no bi etenkwamo December ya du ni ho de se go so tenkwamo a bibia kra ni wa betu no sesi so ada nyankopon ase e wo ho a enkwa no a ode a chewo no that as a person you be na wo san kwana pomuden ode ama no you be na wo bi enti danasi ye pa ye da onyankopon anse ne so ode a che Kingdom Herbal eken one opay ye da mo so asesa mo de sia konkon na ye den sam no eba Kingdom Herbal tremendous capsules de man dia power capsules ye me man dia afei bof man me man nyina no ye nom aye the garlic bitters and the garlic capsules ema your immune system no eja nice so ma papa Kingdom Home Estate e won ye koto ye dan no sanso na gamepackgames.com eken ho a ye den sam no eba 946 to bebo hash e wo chiri star wanim star 946 hash kwan bia so fa ho gym ladies ka go bottom pick 1 and then of course pick 4 Makwe na de eba anopa me den sam na de abro Sergio Manocho Bernard Padi Botwe ara Emmanuel Tay the producers no keji wana kasa ni Erica Siedu Bwedi na yebesha se e de fienwa the Spanish La Liga games e baso games na wo mo amo pre esoro ho no mienu na obia airborne games Real Madrid airborne against Alaves Real Betis de Girona na de Pems Girona airborne draw against Betis and Real Madrid so Jan nice so e winning 1-0 over Alaves yemwe sene games no sequoia
So Real Madrid and actually about the Gumono, so I'm at table no so very very interesting. Madrid were 45 points now. Girona 45 points. That's the second. Barca tosumi 38 6 points and a separate omo tosumi first and second and third Barcelona. And Barca is in man koi omo reform boka kranti and also asemon no share so mame. So this weekend Real Madrid ne chidom the Spanish La Liga omo nyina breaki amukwako di bronya kakraba EPF for the omo ntiso do gobi no abe omo nkodi bronya ati era game back up so Jordan Ayew a share nice header at my Crystal Palace on Brighton airport 1-1 yenkosa game no EPL ni muni so Brighton and Crystal Palace the last time omo share in the last 5 times omo share na 1-1 1-1 on my boss and say and no 1-1 backward they are 1-1 na yenko EPL games they Basel this weekend and Aston Villa Sheffield and then you bring Basel na Saturday that's na West Ham name Man U early kick-off and Fulham and then Burnley so they appear to Luton Town and then Newcastle about Northern Forest and Bournemouth Spurs and Everton Liverpool and then Arsenal and then Saturday games na consider Wolves and Chelsea the abweni now the biggest game this weekend Liverpool and Arsenal. Yes, Liverpool and Arsenal the biggest game. You be heard him say between Abaso this weekend. You be the extra and be see now in the Italian Serie A. You heard so the CTA our Hormone Italian Serie A. I know Italy games are and also Abaso this weekend. You say Empoli and Lazio. Then there's Sassuolo and Genoa, Monza and Fiorentina, Salernitana and AC Milan, Frosinone and Juve, Torino, Udinese. Bologna ne Atalanta, Inter Milan and Lecce Nebo, na Hellas Verona ne Cagliari, AC Roma and Napoli and also be match back qua. And we bed in pap and yeah, to say yes, there's same more in the Niabre or Italy or GamePackGames.com. Can't find something there but GamePackGames.com. Game Pack Games yet was sorry quite young copy mo na the senior national soccer team the Black Stars of Ghana and China coach the 55-man squad at the Imbetu Gas will be 27 and they copy mo after now they copy mo a World Cup sika say babe 9 million no e beto Gas 7.9 bi and penny for the Ghana Football Association and declared the government among for we say the communications director of the Ghana Football Association, Henry Asante Chum, and Rawa the ultimate sports show. So I Asan Pair from Abechim, the Etiasikano, Eswati. Okay, coach, no, am I in baby or percent team no echo campaign? But yen to me, sorry, Preco Pese, Yababon, since Ghana echo campaign or Niger, Anna Benin, Anna Botswana. When you have not arranged anything with, first of all, Federation or colleagues there or no. I was so inform them. Okay. Then almost be informing the national authorities. What the plane sebi na echo. O belande na ye ground one now yende. It a lot of discussions go into play around this time. As we speak, akakakra na ye be bia enra we were able to speak to some possible opponents. Omukra jiatumu say depending on where be camp no. And omo baby almost on back camp you be to me about friendly match as we speak. Okay, coach no am I in baby up communications director at the Ghana Football Association Yabesha said no ode no beche we all can campaign ho answer that is Ghana Football Association ho and some near the Ababa to Jademana match day 16 of the Ghanaian Premier League. Now you're interested in fixtures no here this weekend. Great Olympics near crowds of folk near born ne Shannon Sumami 6 p.m. na some match and Basso Brecum Chelsea and ebo 4 ebebo na Dream Chefs near Lions also the appointing Asante Kotoko and the RTU no yes Sunday games at the Brecum Chelsea Bofu game near Saturday. Now Sunday Asante Kotoko RTU Swatcherman and the Adriana Stars Pichem United in Nations FC FC Summertex ne Carrera Legon Cities in Heart of Lions for new coach Coach Bashir Hayford on the Lions of 4 coach so send no more no man for coach for Abehadwen and media money Gold Stars so be pass on Tuesday Legon Cities there no be pass on Monday so we in match be pass in the Ghanaian Premier League now and Rason Songo Stake now Kingdom Heba Center with the Kingdom Jensen Power Capsules Songo bad yes Masongo Power Capsules na Songo team the fire Mr. Patrick Osajima what team kan Songo Stake there near Mene power capsules no medical home pa de nene uja nko uja fire
But you see, a spokesperson or also no can for blasters say as at now, a kaka krebina, ya ready, and I say, ya jip a kaka krebina, a CP say, baby, I go campaign, baby, a blaster, so you see me boy. A kaka krebi. You're less than 3 weeks. You're less than 3 weeks at tournament in the Beshasi. Ningna ni say na football people woman play coach no. Somebody omokrata come sports minister no. One is no who no onya no because the master Gabi and ama na adwuma e. I mean government in charge. Iti woman ko who president. Next also president chum say by this time na elite. Iti woman techri na yanko afcon imra. Ni ewe ni bitimi ide esi. The Ghana for Akumeti agro anyhow. The Ghana for Akumeti agro. 41 years going. Now, intimate Afconda. What I say, you better taxpayers' money. Sika ketwa. In the name of Blasters camping. They accorded the hotels. Omunye training papa bia. You better tournament no. To look at 3 matches intimate Sheba Kukura. And see, the last time of Cameroon. And need to Blasters in Yadi. Coach a coach here, Chris, you think in Sano Papa Bia of Blasters. And it in Ghanaians in this so-called football people. No more penny out. But sports minister, one to your man, you may what you say on some fata to be a sports minister, but the national it's a job for the boys, no. And one also, name master, a coach na. O coach Ghana, which is creating. It won't mean any master, no, a coach in free. Ne master Gabi would mean any coach in free. To know also arrangement, Okushia president, Nemu, no more can was with so-called football people. A cat, no more to make us a president to be a cassa who Mudamuntachli, near Comran and Reno, and Noeni. It I think I can Caribbean woman, and as who must oh. Baby omuko campaign coach in the catch no he send your preparation in BC akoso less than 3 weeks when you break up a kappa Cote d'Ivoire weather 31 degrees Celsius Ghana so the same 31 Ghana haya ukrumu ko tournament problem ni say there be a change say o ko tournament aji say o ko campu obi krumu ansa na wako sa tournament na say ana change chance anete there be a say sa or see a movie away from Ghana when even over weather situation any opportunities be or what you say to be a usual still not changing a chance or call will be crum please to obama ko camping or baby or pesi ko bia or nyade or nyade or end I mean only selection of the list be or about 55 man squad now busy and what I say? I mean, sir, a long list we nothing. 55 players and what through 27 years. I mean, a too long a list. What I say? Currently, and as recently Ghana for a soon Blasters and also a Yadi and Blasters and Yadi. That is what we are saying. On only coaching, you who selection ye, you who plays a papa or deba. And no na yesu na nye 55 man squad players biblia wasisa wo mudi wo mapa no enye no na Ghana for gwene ho Ghana for gwene I mean Blasters be competitive Blasters you bet me enya balance squad strong squad utim say balance top players ni wo ma wo musa wo workaholics players be o betumi abuye adwuma na boa wo mu no musu di wo munyansa ma Blasters finishing touches no aye fantastic. Yeah, per squad, a balance squad. You goalkeepers are free me. So in your confidence, na kase mediama goalkeeper no. One na friendly matches no na tournament na. Kenya bad. But on your confidence no. But foreign goalkeepers are obepesu omu bedano. Omu nyadi yesa. Atizigino ya try na onyadi. Ni wala koti yo Scotland heads ni team onyago na onyabi now. Wakofa goalkeeper wonya go na efi Scotland abaso wo meda ni team of Scotland to wo meda go e wo Afcon wonya go na
ni Orlando parenti onu so say no goalkeeper no wa emre onu say na obeda bi e kina on na bi Orlando Pirates o ni activeness an say the last time a Comoros a ball to net ball no to net we no tie or dive here e yo furi o ta say eti coach no yenim ne selection ni players for the Aba Blasters and one will repeat wa ha player kura o you were player no de na ka ho 55 man squad ye Ghana for any ejimi na achese wo bebu ye saman and I will quacotam some players with the Aba to say coach no serious players be over 27 and 30 be a few masa unimu players are unimu players coach we back room and ye did not go World Cup aba aside the Nations Cup qualifiers amana twaso wokuta Blasters abobo friendly matches e kodi nkugu rough rock obi anim coach Chrisilton obi anim ni capabilities enkoye enye coach obetumi coach ye but they say mpanfo no say chinchina onwa no say odiyeko no problem but your person tell me say so long list we air time my oti as 55 man squad we long list we nyɛ ne perfect yeah per balance squad team ejinawa you say Blasters ni omu betuma bo omu modern o Cote d'Ivoire. That is what we are looking for. Onu ankasa no so be kwa kusua de kakra sisi e de aka ho de e de akọ Afcon and kebe boa e pa because as it stands now onya de onye good coach oni that is bia dressing room na we lose no and we make sure so betuma sa for dressing room no back because onim say na see drop player ye free player ye just ye free correct players young me ankasa me de me ho me selection. We are in trouble. That is the situation here. We are in big trouble as a nation. Because 41 years, yet me Afcon African Cup Ghana, me nims and kibet me, akoni yeno. They be the same mistakes and they repeat it. Ebini minister up to date on for budget. Am I? Ye nimska the taxpayers money a yedeko. This man, Yusuf Mustafa Pasu, Chilese Woye, Tesana Guinness, Suama, next year elections, drew Christmas, drew. I mean, no a politician tea. Cote d'Ivoire hayano. On pesi ebe muskano ni akase bi askani doso. But there's no way the taxpayers money no obet me ide. Akota miska kesi bi ase Cote d'Ivoire haya Afcona. Half I pay for BB and I say calf. Etua hu kabiano. Womu bekwa kofa in the name of campaign. No media could di taxpayers money anyhow. The taxpayer need demand say sports minister no obet me ami muska ye de ko eye Cote d'Ivoire Afcon no. Na less than 3 weeks and the taxpayers' money and ye deco into the taxpayer a person who the document budget in the document utia sika ye deco what sika ye di minister no budget a year to say ye deco a ye Cote d'Ivoire haya Cote d'Ivoire kwanwa Cote d'Ivoire haya by a form no 13-15 hours what do you straight up. And just say 1 hour or say 30 minutes or say 2 hours. You understand? As much as Chrisilton, no coach no sign list 10 and you strong team, balanced team. No, yes, I catch the sports minister and I said, so when I dream to obey BS car and that's what pay scared out of sa Afcon with ya and the fire will burn him. Me musika ya deko sisia a taxpayers money ya deko. See a better see and tiase no be anche na adwene fa ho because a taxpayers money next year election year o tiase and this month in the woman no more edin ti nipa bi ntimi me fa Blasters on be wiesta e me chase candy sports minister no o man no man ya clear since o ye sports minister of Blasters o Blasters sikasam moon no man ya clear etimum ya careful. Or the aye wo Cameroon, e the aye wo Qatar. Qatar say wo timi che sika 13 billion old Ghana cedis each. E the my Blasters management members. How? Omuko bobo. E the no muko ye Blasters ko World Cup no so ye ko we. So why do you share that money? Next one minister na for more. E the same thing e see ABC bi mana. Munsia no Ghana for Mundi Mandisa minister and first canemra. Sika ye de ko Cote d'Ivoire hayano, or the Ashano, or Pescacesi, no Timia day, and yan share, and answer of person to say, because a taxpayers' money less than 3 weeks. Sika ye de ko budget and ye de ko minister to mean country. Yeah.
politicians munya careful what na ekuro no enyamu dia sa. Right, countryman, I mean, GD and I Janabe Twasso, or Fire for Fire, and so my Yasam Ketwa cried, din, don't baby, and fire starts here, you see where an area Janabe Twafa, and he may say Fire for Fire, and area Shannon South Mammy, and I say, it really needs to be Biana, Bibia Shemusa, Nitipa, and the idea. Tea Padre Osajama, countryman songo, Yabadase. I was Kingdom Heba Center and Kingdom Home Estate. I'm okay, one of Payna, Yade and Seminole idea by Patrol Kingdom Bar Center, the Gallic Bitters and official Gallic capsules, and can one of pay, be Bia, Arabiano. So immune system, I don't want to Arabiana, about from Nembe Distable Sania. They say Adajiniho, Tinom, the Gallic Bitters, and on a Gallic capsules, maybe Nema, immune system, nice, so now Bibiano, Watiapo, and Jensen Park capsules, men only, a man in Numbi, a man only. And I think so, no tremendous capsules here, women only. Yes. Then of course, Kinam Home Estate, I don't have a ukrum in our at all 053 614 9961 053 614 9961 and I said 0303 939 987 0303 939 987. Now when a Kingdom 24 actually and come on. Makwe and gamepackgames.com yes ya konkon by star 946# and at gamepackgames.com and I face no Play Store download the Game Pack for app no na bibia what me discard go bottom 9, 12 and 6 p.m. akonya miensa in a day I be faso at the discard pick 1 then of course pick 4 yes Game Pack Games Makwe at yes ya konkon na dey 7 at the brewo Papa Kambo GH Cambodia Car Solutions Mr. Magic Man no Magic how you crew man odin na se kamde ampadu bra ampadu ka no got okoto car to twene maka na moamwan o ka moamwan no afa hye ne foforo o ye Magic Man Papa Cambodia Car Solutions o Madina State and apai ye chia mo papa busia Sergio Manocho Bernard Padibotwe Emmanuel Tay me producers Kejwana Kasanie Erica Siedu Bwedi mpacho health tidbits beba na sister Sandy be a guy so there's a nadia a park show park also hebedum Pedas Memo Kwaba, Adom TV, Badwam Health Tips, so ya pena nkwa hie dikan. Ya da endpoint ko me particular ne kase na da Roma. Me gidi yese na wotwi wante hwe kura no. Nyema ye de boy ho ban fi ja hihie mu. Nwura mu die no die. Wotie die. Enne ne twato. Ye to so. Kacha ye mo akwaba. Ya da se ne nso. Enne no adaje. Nti asotwe wo ho ho. Every asotwe wo ho pa. Asotwe e wo ho. Enura se ohwe niam me bobo so eba ebinumu be yare. Eniam be hye ene yi a. Uje di se wo yesa esese ye manfa wo ho di. Ba bi wo ho a emrantie yitimi wura obi afom. No wakono mo abonsam ta wani wajago no wafa won wadi. Wo mfa ho ni saa. Omani a yatimu no emrawom na se unim na se ode kwayemuja eba babia wo mremu na yensa kanwa e wo manyimu a asotwe e wo ho emawo asotwe no egu ahoro no miensa ni edikan no ene se ye behwe eniema a wase no na ye buhu ka na ye de amawo na watua enti se kisie bi na ma wanum ye wo da na okoye ya na kisie no bebo wo ka eno enkamfua ebi wo ho a yese ye do beko afiase ne atoso mienu no wo beko afiase ne ye twa mfia mawo sa mfie no anwe ya wo beba no abo akokora oje ho hwe a enye bi ye biom anka wanko disa adwuma no na wote ase a anka ebetimi aboa wasetera na wo nananum bi ne ebeboa enkwala bi asetena mu eninti uyi enoto nchen na uni de edika no to nchen a de atoso mienu ne de yaka mienu ni nyina abom ne ye de amawo okay yaka mienu ni bom na ye de amawo na eno nso
ya bomondin ahwe se eno nso ubetua am say baby week ni mo dey ni ba ko kan e omo nom cigarette no ni ade de to kwayem no say no mo ndum no mfa wonum wi a tawano wonum wi a mesrew ne aka kakra bi no aka no fato fom na fa wo nan tietia o hye mpaboa wo de wo nan mu kura wo di tietia so ase agya na nhyew okay na wa hwe se edum kura ansa ebi mo kura wo wi a wo de wonsa an gbe se tawa kakra bi na aka no wo de wonsa posa no saa na edum na wo de ato e mata wanom ene cigarette nom enya wo se ase de e ma yemfa onkoto afiase ana se yentwabuo bi mawo a untimi ntua ana se yenkanim ye numbom emfa mawo a ebema wa brabo aye pasa bo wo ho ban na bo man ho ban na ye nyina yentena ase a kwaye mugya enimfo mugya emehye ye niema na yatena ase asomdwem adi bronyan adi afefoforo no ama asomdwe aba yasetena mu Adom me fire phone number no na tie phone fanto ho da chi bi nga say MC de na so bibi say sia esia ene ye fire for 192 ana say 112 mesre agency ya memfre yen majaninsi sene atie bia frɛ yen na yaye krado say ebedum na mawo na min show papa na watwi eden tete a wodi amaye ye pagya ho nimde bia wadaroma ye besa ba se de oje yesu ani ti DO1 Evans so se usu na yete den kana watwi oni aya de hwian bebre ti mesro famu aba no bia wo se wo ye se wan kasa wo de bo ho ban free gya ho no ye nyina ye obi aye ne de ka bomu ana ye mu a na afi wo man ye ho ato ye free eja hyehim with the end point for me particularly kase na we bia stroke ne hypertension no ko end point no show kidneys kono ko check him out free the number is 0244867068 idi dia fia amankwa tamaklu na wotwe besim semkwane ahodi kuraye na ye besesha Badwam so any medical culture said this that time of the year ye rabronya festive season no more abusia baji wo mani namfofo ebehia but enigye no efa he na ekoso enkwada na so hwe ahomache se adwuma ye kurant wonim se obatia bi frifie be fo a ne mateka ni mo wa drop nkura na wo school ansa na ono aba office na opo afa nkura ne kura brecha ye mpanimfo no enti afe na so ewo se oboa wo manyina no abusia ni nyina no na mokwaje moni ehe na enigye no ekoso Joy FM family party in the park. Hong Kong and Yebidi, Mabusia Quenya Maba Jim Wani. Enti anope, 54 senatna say, Menkwana Wana Fe Munchi Muni Nano on Famaye. Fifi Martin. Yenya. And Pombo Cody. I don't know more than five. Yeah, the Yankopa say. The Yankopa say. Joy family party in the park. Afi Ebeko say. Enyampa Bnada Ebay 26th December Boxing Day. Joy FM over the years now you created the platform for families in the Bay all kind out of your busy schedule no yempe edaba kwa yenia ye be share na ya GND and Joy FM family party in the park no sena me kind 26 December eba na kwaya ye bi ama ebusua nyina se mo ye den mombra activities e wo ho no bebre sa dancing competition wo mu cooking competition wo talent hunt wo mu tese bebre enkura dia no face painting no ninia koso nyampa 26 Tuesday, exactly Bnada Ebe na ye obebi kra ye friend no father's corner na daddy's corner before no ye create space more on my bed chili emodin it's a honor mema corner father's corner sanity wow sanity high life be koso kakra it's in common perform common nia and so be koso now the overview ni say the whole year busy ye pesika yes kan kakra ye nya no ye mposi
Ni fa ka kren twa no. Dibi. We yes ka di. What to susa. Ya to susa. We yes ka dibi. E no ti na ye bra na. Anu ani a. Yes, it's ka bank sa. Enti akonya no say uni ebusia no. Ye say ebusia no ye pe 6. Okay. Nsia. Okay, it's a family of 6. Family of 6. Na say mama papa. Na say wo maid kura na ka ho amiensa na o ma miensa ka ho. Eno ano. Yenka se enye ebi a oyiri na okun ni mba ebi a obetunu na fofo. For kura mutimi ka mo na my 6. Eno ano no. Okay. Once mo yensia no, mo ticket a mo be rama na ahia mo betua 200 Ghana. Ah. Aye. 200 Ghana. 200 Ghana pe. Na sense obi atua be 36 hosa no. Ani question aye. Ite no ano no. Opportunity a obenya di aba program no. Nipa ayensia mo remu a 200 Ghana. Activities that could be no. What me enjoy? What me enjoy? Okay. And one on the Joy FM family party in the park. In Koran be almost space and kind of face painting and this idea. Ni have a costume. Be no. Opportunity already. Honestly, be there. Ebe jineni. Ewo anyim to folk who dam so eba. So what a kwampa. Konto mi le. Chinga na lewa. Kati. Eni kwampa ya tutu. And everybody gidi Kwampa band. Oh wow. Omo jihonia. No me ya amu ntoma bokola na omo. Oh Kwampa band. Kwamna kono baby efia so baby. Na ye wo anyutufo bi a omo so be surprise here. Omo pass through. Enti eni ye ne de ye button say boom. All the way till by 6 kra no. So one day na ka say okay na me bank na me coffee na ebe koso ewo Ebri Botanical Gardens na say ye kwakwaji ye ne ye say ko nature sanity akresi o ai dere bia unya unhu duambo baby ati se mo drive ya unhu dua no crapa enti Ebri Botanical Garden part you inside wa na say so utumi bantem kra tour guide kra do be fefefem achirechiro ne bi e wo yo ma wa wani beje into opportunity dem gidi say na what na office what na fia ye TV wa hwe bia ye bra na be share na fofo be making new friends be enjoy wo ho uni de energy utimi kwakwa no akohu all student bi because associations no do SHS so many years ubetumi ka nya adwuma be show bi ja obi adwuma ma me say dress well you wouldn't know when you meet your next boss ukwe bia nkomo no ama card bi ochina bi nkomo no wo fo adwuma prophetic yeah you need to always be good you don't know when you meet your next boss yeah it's opportunity no I don't know it me gidi passes wo hwe anope a bomodiana abnada ebe woni ebushafo no moye margin say mo ba Joy FM party in the park because we Ebri Botanical Gardens depends here ebushafo no wo dey say mo family mo ye 6 pe now for challenge brand uncle 200 Ghana pe na ticket no so run out on say garden no Ghana for near to me ko to who per se wo kan mo a e be chili wa no say limited offer sanity ani it a purchase say obi mama akwanya mama announce ticket so woni Joy FM obetu ko komle obetu aba front desk na wabeju ticket enye san so so obetu me reserve baako ana dodo na obesa woto no 055 969 17997 055 969 17997 and no ubetwa what I say ubetwa no collect ube free line no now you was short code ubetumi say you see me just say see there bibia you know digital it me say star 714 star 003 star 3 hash so ubetumi see some me oh yes star 714 star 003 star 3 hash code na ye dey to na license ticket e no one ye use it is a what to sa ticket ni bia no answer for phone dial star 714 star 003 star 3 hash na what ticket I don't know o buy no answer dey akere ye say ma to dada ni ama akwan ni wawura straight up and Germany ni a uka ho eti me say obomodi a no ebushafo no yen share our Joy FM family party in the park by Boxing Day from 10 okay all the way till 6 I mean when you ready
let's take time and send kind. You may meet friends. If you wait to make sure be crowd, or because of brand more I mean, wait to make sure dofu crowd. You never know. Just take advantage now. Bomodiana bra now. As Anticasa, we say a bear bomfrete. Ah, a bear bomfrete. Oh, wow. Near Shabwa for bang and I acquire Sene Amaya dates at Jumedi, a breya do for any other four. Yamisha Frital sunflower oil, Masoya Sine, Fortune Rice, Enterprise Life, Petrosol, Syntex Tank, Safari Tissue, Niche, Kiki Drinks, Lesh Fortune, and of course, we Joy FM and Asomudin, of course, with support from all the multimedia brands, including Adom TV and FM. Nyankopon ya Adom Tuesday, yeah. Sunday ya kwa sorry. Monday ni ebroja da 25th. Adichi Tuesday no. Ye nyina ye kwa buri. Mr. Simuntem na traffic ancho. Because 10 near start. 10 years start. 10 near start. Ye jinemu live band this adult corner wo ho. Children's ye security because me remember. Solid. Bia me jam ma wo enkra corner ho na me makope adult corner. Send a security in it. So Joy from I mean we don't leave any stone unturned. What you say when your first time here auntie over the years no all the loopholes in here you closing in here into bar car parking space air sorted security 247 air share odun kola ni ade ba okofo honma a coordinated protocol obi on me now obi anira obi bibia because security na tight it's been considered over the years and all the loopholes over the years no you're closing in here we are aware say all that will happen to make the event successful no it's in place and one say auto ticket 200 Ghana family of 6 we share all the other people there na eja atom for chilling and no know baby e woman e bu see I don't know kaisa obedial star 714 star 003 star 3 hash star 714 star 003 star 3 hash no what to ticket say bia we driving so far fan of street ha we adwuma kokomlemle area ha ba bia betumi aba joy your front desk oba wo se wo pe family party in the park ticket ne bi on be ma so as we kwade no kwani ticket ayeton won say adwuma ne yehye last week ne we na lessons and ye we so abebom tu nya bana so pe ticket a ono abehu na wode amount enti fifi force na ye ne na etwetwe nkomo bibi obi ma ye de beka oh no say won ebusia mumbra all your favorite presenters are what joy any multimedia phone ya ye be show ba na ye twa selfie kakra o che say na ye creating that kind of bond any relationship ever last forever enti Mr. Wa we special invitation Christocentric guy amete Adom TV beton safra won ebusia for mumbra na ye nchili wo Joy FM a family party in the park Ebnada Ebe. Ebusia woni me power nim say multimedia presenters producers media house e Ghana na ye ne penipa ye nkyere ye ho. Sa. Da bi wo beton sa afro be ko be hu ne presenter person ni twa selfie kura no wamu na nanim da bi. Bra ne ye twa selfie. Sa. Na feel free to post anytime any day. Bra be socialize. Mr. Wasifia che. And I me dem impepie and I made them, hey, you could not read all them. Come and meet your husband, come and meet your wife. But I saw the crowd could be. Make sure what break throughout the year. Bra fan kurane bra. Ye meji uni bin so a bomwa boam hwana fofo ni pensia. Star 714 star 003 star 3 hash. To ticket no. Abe fontentia fidie kwa so ne hia ye. 54 cent na ye di sa enkomo every botanical gardens anopa 10 na started kwabena ginem efie ginem na kwampa band ginem ansa na musicians ahodo bi a ombegege ni so make a date ebusuan che na me kwa na memfa na se Emma Franco training enterprise Franco say bronye wo chade bedofo ade bi a beto ne Franco ho say laptops Nokia phones iPhones Samsung phones air conditioners 1.5 horsepower 2.0 horsepower and after 2.5 horsepower ni na wo chawade Franco air conditioners no nyina bi wo ho after washing machine chest freezers and after deep freezers refrigerators and CCTV the camera and the installation and then the connection nyina o de say adwuma no ma Franco no ye ma wa obecha wade sa bronye me sure ko Google Play Store and App Store na download the Franco trading app no eto phone so bi wa be hu niam o moton wutimi tue sika na ma delivery wo fie kwa na person o mo de ba o mo de be bro frey 030 222 5651
and 0246-422-338. Ne kwakwa na 0555-939311. Franco Trading Enterprise still phone papa fie was omo adofo ne omo num di dwuma nyina afisia pa. St. Andrew Senior High School say omuguso agi adesuafo no SHS 1, 2 and 3. Obetimi abwera ho. Mesro SHS courses bia St. Andrews for ranibi. Campuses no so edoso. Ebi wasin fosu enkran ni wadubi asedun kwa wonofe mankasim shama e na afi no sefi asanwen so mesro onsaka UBC result en kwana pentwa so suku na odo ho akohyema manenye St. Andrew Senior High School. Frempeni 0244 696911 and 0207-891004. St. Andrew Senior High School. So we are always in the lead. Now Ghana Post is saying encourage. They be at Ghana ha. Yabusu afọ wa bruchire na de bia no afa fo wafa ofa na ansende me kakra onsende me sneakers wa so sende wafa ko bi yeyi omote ho mo di adwene kwan cha no oho fra Ghana Post for o se Ghana Post mi wa adwene kakra mo momone kakra mo superku kakra prekese kakra me pese mo package na ode mane me so wa wo US na odi adwene kwan ache banche kakra mo ode kakra pese mo package na mo de mane me wofa wo UK wo so odi original fufuo de waduro ne wo ma wo na che batakari na pese wo de che fugu entoma bibia pese o posti ekwa abrochi bia me show enu ntina Ghana Post for aba na UK, Europe, USA, Australia, South Africa, South America, and African countries ni nyina no Ghana Post bebo na wa posti wo niema akomo adofo ewo ho. Mesro upe mu nchiremu abetumi asene WhatsApp message say voice note ko mbebotie no ma responde amount. 0542 527004 0542 527004 na Ghana Post nso abusia okọ abefonten fidi kese no so at Ghana Post GH_ at Ghana Post GH_. Facebook, Instagram and Twitter anyone any enkita ho Ghana Post secure smart delivery send me kwei and ekra me mu abrane aba nkomo twetwe me de ama me sori na kai sister Sandy bi ya guy ya krado ya ode ahosepe be baba ansa na no ye na ye ho hwe we mra na nkomo twetwe bi ho ma say ye firi ho ama ansa na sister Sandy aba bedwam se ni enko ba bia Tiwa me sign da sese ye hia abusua ye sign ni nkomo na opanyina me ne betwetwe nkomo no ofri Calmed Pharmaceuticals Limited me kan wo hu se mama BC asem na make o mo ne wo kura duro no a wo di tukuro so emfa ho ne emfie dudu adi etwemu nsuo na kum kuro na makuro no awu fefefe na me am ka man ko yesa aduana nkam num se etimi ka se kuro we di afu me kwa mi ko mi kuro doctors ewu kuro na yefe param se e kuro so timi yefe se wo nya de papa di tukuro no so a ewu kama me nko mama BC wo na ye ni enkomo Mama BC oho ye de na me adom na so o nya me gusu hira e bro nya de wudi oho ayefe medase oho ayefe na so oho ayefe medase ene ye di pile leaf ho nkomo ho we na ye wode ye mene na ye wode ye tede ye koko no so ye ni pile leaf ho nkomo yo anopa meda ahwefo ne atiefo ase se mu hu mi anopa ye ana me fi Calmed Pharmaceuticals Limited asiye na maba mo anim anopai na me bonite wana pile leaf ho asem ye wonro bebra ye krafi India man mu edeba oman mu ha na mu anopai ye beka pile leaf ho asem okay pile leaf enye edura ye de pa wo sebe eye koko edrobro ni beka se pulse ana se hemorrhage okay ye won tablet na ye won miatie eye ointment twika sam ye friend miatie yes nti tablet no obemene na ointment no nso sebe se feel to ana se eye efifeel ho a na ode aye so okay nti yan rebinim se koko adro bebre wodwa so die nti na wo se koko ha me a pile leaf na chinchina ameto faso be na menya wo so pile leaf ye dro won so a any side effect bia eye haban no ene de aye haban eye very local natural side effect bia ni ho yen ya pile leaf ya make ho asemi koko ho asem ne ye ka no pile leaf ye edro bia se wo yusu a se moja e2 sabe mami nko ni say pass na nkasa no eye yare a eye wa
edro ben bi e wo woto se bebi a wo gya wo nan no e fa no ehohono ye ka se veins broni be ka se veins bi wo the lower rectum ho ehohono ehuhu na apai edi moja ene nam sha ase a ehoya wo hene ekekaw na wo titi eya wo ya moja etu enti se wo use ye pie leaf we a ye koko edro ni na meka ho asem no wo edro bi atwam na kopehwe pie leaf wo use a eye internal any external ho adwuma meka emu any abonten ho adwuma wo use a pie leaf no ekwa emma biem se koko ayew na wa use koko no bebre a egu abonten a kona kope pie leaf ointment ne tablet se koko no eye very stubborn a eno na pie leaf etenete okay etenete se koko no so ye wa woto edrobe no na se fifi ukura ekeka utiti ekeka papa utiti ana woto ho no so no etu moja pie leaf wo de yeso anasa wo no ma e grabo no e chi no se aman no na e chi na ejina ho nti wo de wanan bia na wo de bia ye wo je wanan bia na wo de bia ye wo na tablet no wo no na anopa mienu anwumre mienu nti yenye pie leaf ne de ne ma ne dance na maka che no koko nuro abu bebre ba yenye de ne de wo no ma ekwa emma bie ye wo koko ni bia ye very stubborn eno na pie leaf wo de kana no wa pa ba bia fa afeniesa di hobiem ebi wo ho onom a ekwa na aba we dia wonom a ekwa emma biem sa okay na se nka ne no ana nkrofo adwo mo se ko gye so okọ ne aye o se agini atwa ne ade no eni hobiem e se we ama sa ade ne nyina to atwa ka enne ama atiefo me maame ne me papa me nuanom a mo hwa me ano papa live ehu emfa ne se yare bi keke se we ye meeting na wo kogya wo nan na sa wo chim bebra emma koko ni pie e wo woto mamoja tu nti se wan hwe so no pe matimu miensa ye be ye surgery no so enye surgery bi akekesa a wo kwa ye wa no wa ba fie da bi etimi ye wo wi a etimi take you be 2 to 4 weeks ansana wo ho asisi wo ho so kakra ma watimi ayeden watimi anante kakra ena impo no se ye wo sa surgery na ye wo bibi afa general anesthesia na ye wo general anesthesia na chere se ye ma we duro dia fa wonsa duro bembi mu a wo beda wo hu hwe aye surgery ketwa entwen masambre ne nkoso ansana yakoka ho asa ne sika ni ho kona kope pie leaf piles no so akọ anase koko no egu nipa ni mu ase sabi ohwe krom na okwabrane sabi ordinansa enanam ne to koko ekeka no eho hyehyew na se eba ne sa so wantiti so a wontumi nna wo na wontumi ntina se o oba ye ade na abehye ho survey no ai wo rectum ho no woto bebi a wogya wo nan ho no akuku nti ebe pai ebe pie na pai nti eho kekao ehya ase asa na tie piles ehu koko ne ehu nti mompe pile leaf anase pile tablet no pile leaf tablet anase ni ointment no wodi bi efofa ho no na wo num bi entwen ema ne nye kese ansana wakoka ho ase na se meto age se meto ni mienu no na me mini bi na me ti bi so fa so aje maame na eno ano no entwen ma ye nkofa wo nkoto bi ehuhuhu na me yakora ne se eya wo sa na wo de kokitu amu a me ye won krofo bi a ye nya bo ayaresa bia kese bi di a ani obenya wu ọha no de ono ni tirimu de obudu ho ko ọha no ho na wakwa kopie ho ehon so na ye sa surgeries no ndi ye nketu amu ho fo no ye ntimi nya ma wa na ehọ na ye do beko entwen ema ye nkoba yaresa bia kakraka bi di na we patrewu enwu pile liver ba abesewu yen abeje yen nti entwen masamre nu ye wa hye ye ho ye nim ne ekọ sebi nkrofo omobo diaper pile liver nti ne ehọ aye danger fa koto akoko bronya ba na fa to pile liver ko timi ma nkrofo bo diaper mama na de no ekeka ehọ keka wo titi na moja pai ba ma sabi wachi madabi moja etimi pai se pu na fe na wo twa ma na soso ti dai pa na wo bebo wo de kokko enya reketo me na me ka kireo eno
ana kalme da hu Ghana for mobo odoye dodo no call India maimu na bebi ayeye aduro yi so enye kwanche hu bi keke omate asoye kese a empo omotete enkrofo ewo ho aha nti eho omo na eye ede breyen wa ha edi agi atum ewo maimu hanom nti obi atimi tobi enko kwanche hu ma enkofa bibi enadawo ese nkane no abedu ba bi na train kwankrofo kutekuta powder bi ne ye wo so na na we ye kokwa aduro adani wani waboka waboka nti ye ka de efifi ye to no kokwa bu so de esisi ubetimi de aye sa ubetimi de aye wo de ye ate na ate efiri ho no ete no oh enya afa na ebe hu na ba be yi bia ma wo ho abetiti wo we no efifi wa ubetimi de aye ana efifiw ewo wumu a wa nya tablet na atwan ama na be pie wo woto na no so uja wa na bi apapa ho fine na wo de we aye do ben bi wo mu ha wati bi na wo de aye so na afa wo memine we no ntine ye ka se eye internal and external ho aduma ne ye wo wumu no ebe yi no afiri ho no afa ne ye wa abonten no so how the way na afa so na tenu taw okay okay enti be bia me pe dodo atu a fa hin na mekọ a menya eye Calmed Pharmaceuticals Limited modu papa pile vibiato ya dosio dosopo na nkasa eye Calmed Pharmaceuticals Limited ya so ye ewo okanhye na okanhye ho anu nso ye waso ye bebre a obetimi akọ no mo akotobi ebi ye tudu eben ye nuanum nkramofo asoridan no na ukọ adabra kanso a opposite Malcolm obenya bi ena na plaza okanhye ho so obenya bi Elohim ewo Adepa House obenya bi Ashaman opposite Menya Krobo Rural Bank obenya bi ena Madina opposite Malcolm obenya bi ena ye kokofo dua nso a Gapson Pharmacy ho so obenya bi ena Pena Bano Herbal obenya bi kofo dua ho miti ho bio Gapson Pharmacy obenya bi ena Bano Pharmacy ubenya bi yeko sunyane ho ye Green Light Pharmacy ubenya bi Mose ubenya bi ena 6 Stars ewo sunyane ho ubenya bi ena woko Takrade a ho ye Busi Pharmacy ubenya bi Sankotes Pharmacy ubenya bi Pena Herbal Shop ubenya bi ena Ashi Pharmacy ubenya bi ho ye Cape Coast ena ye Kokumasi nso a Costa Pharmacy ubenya bi ena Freddy Mens ubenya bi okay enti we pie leaf tablet ena ne ointment ni ayemene ena ni yetimi atie sa ena edro ba biem na mo wo say anope ye besan to aso na say upe edro a ekukuro kona ko hwehwe Calmed eno ena ubenya BC56 cream ekuru a aye kwankro a woka ho asema hey na asema asi okwabra ne frantoma sebe adura ne nan ho aye asem nko entwen emaye nkotwa wo nan no sikani ho kona kope BC56 nti BC eye kuradro ena pie leaf ointment and then a tablet eye koko edrobie ni ho edrobie nkadem eno ani pile medase medase na se mama BC no free Calmed Pharmaceuticals Limited omo na akofa pile abadwaso na afi ekuradro sonko BC56 aba edwaso busia ya dan ye ho aba na enkomotwetwe no de aka eche na to aso bansa mekonom happy birthday enkoma Francis Dosu Datani owo se Shibekwai Zongo Francis Dosu, happy birthday to you. Nyankopon shroud na onye okase no nche wo hye we fi wo yonko honorable asiedu ho oso odododo. Ye hwe we mra ye ba akoma twetwe de aka chi no me de beto aso. Ebrason se mesan edi nkomo na yenko Dr. Sharp Nakachi, Dr. Sharp the Demon Chaser, into Dr. Sharp Herbal and Prayer Center. Wana wodi abibidro eya ngwamwa dwuma wo kasoa na uye dwede to nchen a huhumu nsem so wodi muntinti mai pa watna se yenkwehwe ne mahodo bi a ebe ha wo enu nti wo so betubirika na wakọ Dr. Sharp Akachi na waso ano amawo Dr. Sharp enenso ye de radio aye memo akọ aba medase mpombo ko de nyame adom ne na bofa da woma ye ho ye pa sa afe no
Yeah, they are quite yeah. Oh, yes. Near Druid, yes. Ogan who soon say, no. But Dr. Sapp, we are home near men. To them says, I bring you so now home, sorry. One will say, yeah, acquire new Masubebre. What he has here near President and on paying for no money at the power. Senka, Omujaima. One baby, Omode school for no, coming upcoming no new coming no question yes Messi anya sanka bebre be say awofo bebre be di o musical e do mani bra kwa kwache abayo say abayo no what you say o munyansa mpayimfo ne o ye na ya nyansa wo mpa na ntiase wa mo di kan e de be akwa e do ba na kwa kwache nti se obeku akoko fosu odenyu ono no mfa ho ai sa na e wo se nkiyeye ne duru ba bia especially man skabi omode toton antumani ade akese nka omode ebo ankura no na nka ekọ animu se wate ase aha yemfa no ento ho obi ani bre ka na ekọ mirika wo no okọ no extra speed because ope bibia kofie se ohun se ne ade na kwakoye ene ma honhom no ani so bre enti no se dia bibia no yetime de ebehim wate ase sa na ekọ no enti ni nyina no ye ahobambo se otimi bo hoban a ubetimi aye nneoma bebre enti na yesi obi antimi amfa koto ba akope anye na ase nkwan koto no oni senti bia beto ye nam wo de ono nkwa ato nkwa ma mpa acho enkoyi ontene dempo sa na tie enti nipa o asase su a obo hoban a ebuawo eba ne sa na obetimi de koto ba akọ na yenkwan da bia ya enye sika bebre ne yede obi ho no ma o pebe ye 100 million 10,000 sa na wa yedu sa nipa na nka sa oni ani so ade hunu me na me ka kire o what you say se sunsum no ye adwuma na se ya ade ketua bi ne yede wode ye de be wode ye sha ase ne ade se ye ka kire wa ba bi wo kura na me anu me fa pra ye pra se what you say asa de tie enti enya de bebre ne mum sunsum no ye kese a ne wo ye na yeye ihabanya ye tedi ye adurese enya obi a na ya etimi ye adwuma sharp en sakiraye ene nuoma odi aba abibidro ye mu no anu oden because sharp nko a na etimi tironom ekase wode wo ya de aba no nu antimi ansa amawa obese amos kaka obebo sangu na nim ase na kese wo ni aduro ye ntimi metena no entwa ntoro emfa nkire mpanyimfo ene ne akeka ho se wate ne meche bi yegwo me ya droma wa me pa acho entimi mfeliu sa na ya etie gise nipa onu no obi onu ma ye ndan ya aduru ne tama nyankopon ede frɛ no tonsa frɛ ende okwa soro bafam me ameti anum kura me wa aduru ya se dura gise nyame frɛ me sa apa frɛ no obi ani wonom e wate asefo asase so a obetimi dimirika aba ya gbesuo se ye moa no ye den haban kwa na ye adwuma me ho ne ya asore fie me ba kyew ahaban no me nanam nanim e wo buru hafo nkransa ye firi ene kranka e na me de ye adwuma e de buo nipa e ma ogie ene fa hodie e ba mom me ma waduro pe me start sa me ma waduro a wo ho e start tow wo kra na ayira fi ho be ye years na ebi asa wa yare be 20 years no esan ba woni padua no woni ma de kodi entra me wa duro nti no me start se me mo adu ni yade ayo no yatua wasi kire yatua wo ebi a odwan nam akokɔ nam ene ne ekeka ho yade ni nti a ana enyese ya me ma wa duro na wana wa pepepe na ma start ya mo start edi saa anuoma ni nyina obi etimi tua ade a wa ya ache no obi wo no mo free Ghana anu mo kwa abrochira ni problem na enye bibia o gbini fufuo ene yoko gale ho kakra so ho aduane no da bi ho adua mi kwa abrochira pa na mu sankran dokono saa hunya hunya ka to uto miensa se oba yes me nya ba akono me ni abrofo na ekoye program na edi be ye 2 weeks no me se obi de nkran dokono bremen me ni gi chance mi free Ghana akwa abrochira no what you say saa na ye tie enti nie me kire nipa nyina ne se se waduane a wudi no yeye ma waduro na yade no eva ekwa no
Yes, say Dr. Sharp, the demon chaser, Bruni by me free cransa free. Any cranka soon many 2 million what they ever so. Ah, to me, a yime. Bonofo nyina tamachi. We are seeing nyina so tamachi. Mame papa, just say no gita on papa. Un gita on papa so you on sema. Me pa cho me ma bofu e be bum say pom pom pom. Be 3 at once. Ah when you krampo nya de be. E ma ho so. Me mani mere obia. Nia me ye enwa na me ye. Tumi e dia ma me me pa cho me geji wono ma. Sani alaji guru saka se go na ya fefe. No me dia no go na ma fefe. Ya resane na me ye de be. Me fefa, me gusua, me ye adwuma no. Enti every day bia me concentration no e wo so. Enti wodi yade no be ba, sunsum bi di akire no. Me na wasa metena ase, wo me ka ntam se sunsum di wo yade na ki. Na da me ameye yi no magimi. Me na wasa me hu nyansa. Eye de be ehwese wo yade no bibita akira. Eno kan wo na ye yi sa ne ma nyina fio nti na me ye yade a enti me mix no. Obi first no se abrochire fo nde aye de duro komom. First na nkiyama se ofura abrochire ba. Na nipa de no ba no abodam kura opa momfa nipa be 10 ka ho. Oba na se ntimi amana anti se 10 at once 6 minutes ya. Na kese betua o nyina plane ticket ne ne keka wa ye de be. E de amomo. Be se ne nyame adom ye omo no de ye deliver e de mom. Be ga na de o wa no magese o ye de be. Oba ye mo bi adura o kasa ne ho nto no da. Ono ana ye no ho a ye che no. Me che no me gita abofo pa me che o. Soja ni o police ni o. Wa na ye ona ba me che o. Na ya breu sunsum na se. Na stay na ya senya saw yade odi obi ba na ya meche no ana obi timi yare na ono a na ye bebre bra be me wono me behwe show ka se show ono na wo yare na wo bre no ono an wo se ye de ho na abusuafo se na ye chiwom me se me na me ka cho sojafo me chiwom che na watea no ansa na wa ye adwuma ya kira wo ye ba ye wo ye adwuma na ye kira wo se wo ba ye a ensoja no abra abofo na me so ban enti no wo be ye obi anu ni case wo kwa anu akoso oja na ye adwuma no na maboa me ho te ho me beba nso announcement no koso na maboa me ho te ho no na wo so opre agokachi na ye agro bedi he ne rehwe Dr. Sharp aye be hu wo location ne fa here Sharp wo kasua o ba fa kasua ka se obesi wo kasu overhead ho we see overhead ho no ma no assign ebisa new market car. Okay. Ofa new market car na no akase obesi o ADB. ADB ni car so e ba ko pe eye bank, Agric bank, ADB bank. So we see o ADB ho no ma. Uko anim se kakra bi dan ba ko to aso no afa on side right. Ubon se fitting shop bi wo ha. Ye no ma na ye de be e share wo. Who fitting shop na hu fie na obi akra nkyero se e sharp fie a. Me ba ke obe hu se ho na ye adwuma no. What you say every day bi aso me ye adwuma. E de bo anya me ma. O ba consultation ye 200 Ghana cedi ana tetede no 2 million. Na wa bo ho kakra ka ho se ye hwew na ahoboa no ba na anso a ye wa duro ntino ye de ma me galo nyina ni. Enye yade bi aso na ye de gallon we nessa bi wonu me yayi ketuwa bi na ya de ma wo je aduro ni nyina na wo ye de utuatua wo hu antoba brabaje usika san ye be say mo 15,000 Ghana cedis di aka 150 million ya fa ma wa police fu etie ye no mom ko petrol so ni ade e ka Dr. Sharp aduro no wo ye ne guarantee e ka ho be ma 150 million cash say san frɛ na gu yanim ase mo bi ante sɛ sa Sharp kura no obetra no ma na no papa woni aduro bia numbers na wo TV na ni no me pa cho 050 554 19 96 0266 14 another 14 6 9 last one ye WhatsApp eno na abrochirefo na ye pese o mo frɛ 020 489 7454 every day bi aso no me ye adwuma buro nya ye di buro nya odi ande ye de eni sa ahoto no da bi ayetena ase. Okay, yeah, that's say. Ebusiane say Dr. Sharp the demon chaser no. Odo na waye panyin kofa bai say kwanchefo. Emma Dr. Sharp Herbal and Prayer Center. Numbers in the good screen so no fa na frɛ no normal location. Ya de bi how bia no.
obechi yade no wakachi hono na wasaw yade na ho ato abusua yenhwe we mra na mamenkai wo se nche yebedi kwaso jojo ho nkomo wonim se bronya duru se ya me pentem akwa bantem ubehu ano makohwie nipa magu kumase kwanso Cape Coast kwanso atoye mantem kwanso epoye chese ya na ahomete yegusuwa ya yebo ho dawro shenkani papade de wako abedura sumtwemu omugu shemu no krofo kunumo krofo ebi kwa ya breadwinners wonu ma na mawure kura ti no wantima nkwa adwuma dako a abusua ni nyina nidi nti ebedi ho nkomo ne atu hofo no hu de nti a wonam kwan so anya bronya bere yinkwa da bia wonam kwan so a ekwan so jojo ho nsem beda wakoma so na yenhwe we mra ye ba san komo twetwe no ebetwa so ra na wachi mu nyina ya bode romo mo hu se bronya bedru se ya anase afihia bia no eya ne ho akohia se ye ne ahyenkafo akwantufo any stakeholders a mudi ntintima o yakone aba edi ho nsem mo twetwe nkomo ne mo bi ehu mfaso e waso se bronya ya yesimu yi enye the last bronya o last year di bronya last 2 years ye di in fact yes abesen ko nyina ye di bronya no enti we ntumi nye last one ebe last one mpo a ennam nkwanhia so esanse ye woni ama bebre ya yeye eno nti kwaso jojo ho nkomo ene ebedi se da no pa na free bedwam aseme ka kiro se ne ebedi ho nkomo no nti menya opanyi David Osafo Adonten we are Director General National Road Safety Authority no yeni ekwanso jojo ho nkomo kakra mo ho omo ye adwuma de omo ye bi pa opanyi mache ejo so menu aba ya da sese ebo oprum a waje ye so nsi adam ase se anopai my friends ye ne omanfo medin kita ho minimu se afimu ni nyina kwanso jojo ho dawuro mabaa we nya de edi nkan wa afimu na mmom yenim sisi ye bedi bronya bi sei ya na hwihwi me pentema kwa abasan se obekọ VIP nipa bo apeso wo ho enu nti na ye ba bedi sa enkomo yi yenhwe afimu crowd besi October no enkwanhia because minim se afi bia mo keka bom ye nya dodo se ye de tutu afra se ho a eye se afi de na tesen yo ne di kan no mamema obi bia achi na mema Ghana fo na so afishia pa se emre bia ne ye hwehwe se ebeba ye ba betena se di san komo we no samre na so ye bronya da no kreni efi January besi December ye same no kasa die National Road Safety Authority ye na ye sanse ka kwan so dwumadie no ye nyaye de bia ye sora no pa ye nam ka kwan so onya driver ni ye passenger ni o ye motorcyclist ni tie obi kura ukwa broche kura ko fu plane kura ufa ka kwan so anse wadu enti no ya na ye giran na so abrebia na mom edubro nyemu a ya na ya ma ye homre so kakra ende ne ya ma dwumadie na ye kese afi mu de me gidi se akwanhia no asisi no o de toto afi etwa mu a ase yabo ye homoden kakra akwanhia so ate kakra epra a ya na ewom no eso ate enda owu nso a ekofa ba nso so atete na nyina na hye ye nkran na nso so wohwe nipa a awuwu a omato ananan wonse de wo ka akwan so dwumadie etwa mpim yenu nkwanhia asisi enso atwam epim dumienu ena omo aprepra nso saa no so mpim dumienu saa na ya ne ye ka no sei no a ase ye ka no wa chese eye bibia obi ahwere ne maame ahwere ne papa ebi kura no no okọ na oba na abusia nya bi adio ebi kura no no tua ne school fees eba no sei ya na efie agija ye twa ajajo na afei nso ama okom ohia ane koda na bi ato abusia ewo fie eno na ya na ehia yen pa na eno nso ne ehwe a eha oman na eha obi biara kire se oman hia nipa dodo na ye de ahoɔden ne yenim de e de amoman apagya akɔ anim na ohwɛ nipa no so a efiri mu no a ya na mabunu no edoso wom sanse wɔm no a dodo no na etisi achi dodo no nso na eti motorcycle so a ya na wɔm nimra so enti owo no ba musa no a ohanche mu be aduosia kɔ aduotwe de na ye mabunu a wɔm si wɔm nanso mogya adiom tumi de bɛbo ɔman wɔm na ya na ehwere wɔm pa enti megiri sɛ afi bia ya yetwa mu mpim mienu ebi wɔ hɔ ekɔ mpim mienu ne ahasa
ebi mpem mienu na hanu no afi yetwam mpem mienu oha beka ho ebia prepara pa a wokokolebu se me ne wokasai komfo anochi 37 police hospital dodo no agu ho a menua omoji ayarehwe na ebi kura ho no ase ni daso ni ho sans we prepara tropa a chese eno no so obesori abeka tiasefo ho bempa de a na chise nyame bam enti we na ya ema yegina ina so abribia na ye tufo ne ye bonka ye abra ye di bronya afi etwam enna miensa 24th 25th and 26th enipa duo nunum ehwere wo nkwa 3 days 3 days no nkwa 25 eye 2021 eno so sa na miensa mu no enipa duo nu nwotwe enso hwere wo nkwa wow etina chese aye abakosem aye bibi eda ho a yenim se etumisi na se etumisi dia na esese edu samra ye boye ho kaye na ye hu ye twe obi adwen koso se ebi asipen na se sisa dia enye nwanwa se ebi betumi asibiem sa achise se ne o kan no an ye ya hweyie enti ye de ya hyase ye dwumam a ye dikan ebo nkaye ebi ne yete hayi ena wo obi a obetie me dia ne be bekan ya na nkomodi ebedie fa bitu adwen anya sa bronya o ebe no enye afinku an na bronya ye di no afi ebebe ebesa di bronya sa na ebedia kosi ebi anyankopon befre yi na enye sa de a ya hweyie na ya sa amre no to a ato na nso akodi ni wabusianfo na ye na no ye de anije ni odok ye de edi bronya ye wura afi ofuro mu ya bebo o man minim sa afi de amatu de stop speeding stay alive na yenhwe national road safety afi no commercial vehicles nko na mo focus on anase obia wonam kwan so menua obia wonam kwan so bia ye dwumadie ne de ye otwe ya yadoa de wotwa kwan mu kura so kan bia wonam ka kwan ho wonam kwan ho bia wotwam watikam watu motorcycle so watu bicycle so obi biara se wasora no pay na wokoka kwan mu akodi dwuma bia no ye ni saw hu hia yen sansa wo hunsu hia o man no wo mo so asunsuo traffic aso green fe na wo cross so far no mo nyina ka wo wo mo etwi o friend saying truck cry ni nam kwan okay wo mo eton ice cream ni nam kwan mu okay wo mo cry tonton ni ma from hawkers ni na nso ye ni san wo mu na enti ye boy ye homodin say obi ankwohwere ni nkwa sansa nkwa de etisenkra no a eyade a obi antumi emmo yakopon pe no bo nkwa enti ensese ye ma nipa desani esai obi enkwa mo hwe ne nkwa wo ka kwan so enti ye de ya ne tem bia no abribie hia ye mpa ne say obi biara ebehia ne bia ne ye ne bedi nkita ho okay me ne wo ka say a driver for ye ne omo ahia dodo no a wo behwa akwanhia no amri bi atwam anka se de nkwa tete ye si nipa duo no nipa duasa nipa duonum ebi mkra tumi wu ahire dwebe a unhu ba akokra ni yes ni na ya ho prepare a ya ye presi ye kofa ne ma akoton business se du sam radio obi akokọ aso a driver 42 na wo mo so dwen se nipa na agbo APC VIP ukọhwe a new plan station ene se ene yeso yate den o ene so mo kwa ni yes ono a honhome nipa no so no wafa no be ene ma gusuro ebi gu akire na fe nkwanhia na ye deja se nso de yesi ye hwe mema saa ne nti yete ye hugum bebuso me ne akire ne ye gidan na so ye bo apro ye kọ school mu ansa na school for eba afie yi asori mu ye ninamu mosque ye nua muslimi for ye ni omo so lorry station crowd ye ho ne da ni driver for ni transport operators yi edi nkita ho kase pa enti se monte se bibi asisa no a sabi onye miracle o mo modem mu a mo ye bo fom sanse ye de ye si agro ni fom yes enti e ho ne ye wo e ho ne ye di agro na enkita ho a ye di no so driver for dodo no age yatom wo mu yi subampa na di obi ehu sa mpa sa kwanhia ye esi de bia yi ohima sa nya be yi ana enya honhom bone na eye yesu ne ye ban titro wo mu speeding ya pentam akwa back contembrantem Accra Kumasi highway me ne wo ye de 4 hours ne bedru no obi de 2.5 hours wo de kodru sanso okoba ntam a ena onye sika ne ka wo na se ye ne kakra akra fa kobra ebi kra na tai ne nye ka no ankasa no ayeti ase yewuo oni ahoden ka wo na wo pe kakra gu ne botom nti no de adi bronya no o se ye ne kakra akra driver ni atisti echi wa bre
enso so o fristi enachi obi ji akọ enti na je say o se o force wa no ya na o de ko back o ye no sa no ka dodo edi nanim ba miensa nan wo se wo muntumi nkọ wo mo ayese nwa o mo wiawia enti ene se onu no di speed ntwa mo ho yi form ho no ene e friend no overtaking no no ye no ya won hwe wo se ka bi di nanim ba ana ebi fra di na chi se kokra ye kavum se kokra ye kavum se ye bi poso on de ne dia ne se ni sika woje sa na ya na ye nuanom passenger fo bi so ya mudu abo no tika imu o se na de won nkọ na de na won treat no na we ntwa me papa ochika ewo efiri echemu akofa Kenya ase ebrem di kokrofrum nokre o de ne ka si ebrem a obi amforo sa omo reason ne say papa we ka okofuru unya nui ani ewo chese omo reason ti odu obekodo obaba accent on no mu ginagina omo twen de ebekọ ntem papa we ka me fura me nya nui ani asem no ya no wakan enti ama wo station ho say no a sa na tie wo ho asoma si ne sim o nde me fura me nya nui obetwen manual lodu akọ because nim say second one obefura bekọ akọ first one enti na ya na ebi mu wo ho a instead kra so obekọ lorry station akọfo car no gina kwan ho okoji wawafo ni bi wawa sprinter fo ya omo ba omo pe bibia de awu yi ende wo kotena mu a encha ne wadu na mmom onkwa de wanhwe a na wankodu enti no ama speed no ho hia ye mpa chese ti amfia ni ankoho eno na bedi enya eya afi mu sanse ye hwe ye nhihye mu a ne statistics ene edwumadi mu ye hu se speed ni mi kan tenten no a wo mo kono eno kofa kwanhia se o hanchemu be ya dosia ko adosun de ena ya na ediba se uyi akwanhia be ya ohabia na adosun de e speed na kofa bai na speed no nso na kwanhia de ohima ya na ehu yie chese nipa kakra bi na betumi enya wo mo nkwa mo ken na mo bewu mo ahunzu a mo pratra eno de wanhwe a wonye nipa kra bi enti ama afi mu ye de speeding esi ye ni so kwankwa ye be fa so a ye be ma speed na kofom no ene ye nam so yi ye bo apro ye tufo na otwe esi ye twa mu kra de ene ye kofa asofo akukudam a wo mo ga na he na ko she baabi etu wo mfo se bronya de du a ya modea obi abeba sorry ye wo krofo bi enim wo mo a wo de se January be ko November pa sorry de wonko bi da akodu December de obeko bi wo mo ba ya mo mfa kwanya bi suntu wo mfo mo mfa nka mo preaching ho sanse wo hwere ba akokra wo membership mu a usika kakra benya bronya yi eswate enti no obi ama na nimre ya ne awofo dodo no so ahia se ye na obi amfana no ntumbi ema titru ema kuaku na ye ne omo ahia sanse ye hwe akwanhia semu a enipa ewu no dodo no ye mema ema kakra bi na mema no so ye mukun no ene mo ma mema enti yesi awofo no mfa mo honyem na mo so mo nkasa nkire mukun no a driver fo emre we no de emre a ye frɛ no normal times emre sronko edu bronya ye kodi bronya no hima wura fi sa amre no yesusa na bronya dua na wo fie na nya da no na odi akokɔ da kwa na odi mu emo da na odi mu enka na emo ye di bronya ye di bronya so ho akokɔ yi ye twa nsa no ba akɔ nipa be 9 na eche biscuit si achechire igu ye komu ani ne di chin ani je aba ne ye ko afisia pa ko bopunum ne ama wachade kakra na efe na ede andika enti aba ne sa no a wo fa bi firi nkran ba aminu aba bi firi abrochira ba ye na be hia abusua na ya se wo ho aboso obofo aba yasoma no adan a yesi wo fa eba no wa medu ono so na di bronya aduane na eba na se driver ni bi oti ka bi achi ono de wabre nti no okope kakra twae na ni so aye heja onsuro mra onsuro police etenu anso on de okwa na wakoka bi egu wakoyen etenu ne nsam a aba sise ano yenso yedi tufo a begiri se omotie yen ye nim se na se ye hu cameras CC chrome check speed and other things ye adwuma sa ye boa mo adwuma yi menua aboa ye papa na eno kra na ye betu agum sesei no kra ni the SCC ododo no akra de eye for surveillance national security na the SCC wo mo de hwe security hunsam yes na ye ni police nso aka bom ye de nie aye de ba piao no yes police invisible eyes are watching edie piao we no ye de ka bi SCC sika kwan so a camera hyehyem ye ntro ho police internam ko ba no uhu ne ye ne se obromra no so aye speed no pe na pekew na peke wo sa antia peke ano a
ye ni prosifo wo baabi a ye no back office na di saa video ni photo ni na abrɛ yen na yen system no akɔ DVL akobusa se na saa ka number we hwan dia kwakubu atendia aha no te ofiri ha na samfo oye adwuma wa ha samfo ni information na ba na ba nye didi wachi ene mba saa ama ticket ene wo kuta o ticket no ebeba o phone so SMS message yes watomra wa communicable so enti offense traffic offense wo kanie enti wo kanie enti kutua saa sikan wa tua ba kutua mienu a wadi beda ho anu de ye de ba sanse yes afutu wo hei sansakra nipa dia ene se nsohwe ene beto enti anu ne ye de ba wow yes wow it is say yam hwe obi on for the first time or when you say nka ordinarily was so called driving school na chi oniam bi obi bo nsuo mu 32 car reverse ko na ni obi di mate ya unam kroma speed limit no say averagely and somehow kan e de ho hia me pa sanse anka baabi ti sa brochire ansan so obenya wo driver's license unya wie pe da no to party sansa adisua ene hihye bi ade be fam no tete ya wakom nimdi a wanya no ene ho akade a usika akwanso a na wanum say you are in control ye de ya numfuo bi hyehyem a kwa mo fa so nya license yenim so mo fa esi ba bi de go obi kura wonim DVL office obi kura nim ho enso wanya ne license wom na frɛfrɛ mu na ade a chi a wo kofa car no ya yentumi musa om se mpacho o driver's license bo hin ye de anse car no si hwa yakofro na akwai de enam hwi wokokuyen so yenim na eno nti na ama ye ni abre yi megiri se ne ewu kan ebinum a wo munim wo hunim de ya na wo msuba ne ye kakra na ebia na wutie mi for the first time ewo traffic speed wo Ghana ha emrama ho kwan yesi Ghana ha wonam kwantempon so aye friend highway no so a enkomro 90 km/h wonam no awukọ na wadi krom anasa oni nam krom se nkran ha okọ wadu suhum wadu nsawam otwam wadu bunso san krom no anipa wo ho de ya na nipa ta atwam ya na nipa nenam kwan ho eno yesi nkomro 50 km/h anadu onum wadu ba bi kura no de ase dwam ase asore ase sukuufo bimben ho na de ende no wate so kura nti na muta speed ramp so no na de about 30 km/h kama na saa speed ya ye ka ho asemi ya mfa no kwa nimde na akire yen se so wonam kwan so kura na se bibi saa speed no bibi kura no ebetwa wanam se nipa no otwam o se ka bi na etwam o na wanhu kura no a obetumi agina wo bra wo nkopem yes eno kura no kopem nipa no ana wo kopem ade kura beba mu a da megire nya kase sa obetumi bo break na wa utwam kura ye wa se komirika ode ba nye mrika kitwa eti semrika no kobro so sa 90 ni 50 ni 30 ya ye kan dia ene na cheze wa na sebesebe wo pe omodia dodo ana odi nso ofrem enti wo bra wo kɔ no a bibia cross wo se junction bi obi ba wa hu se obi kura yi afiri wanim ono nso ba wo you overtaking bi ene na cheze mpuni mpu akwanhia no de wo de bebom ara na mo de bom dia enka no ma enti yesro biara emremu de 90 km/h highways 50 settlements anababi a enkro wo nipati unam kroma se wa hu se ha nipa ne nam ha yes ati se bia akratema motorway no kwa na mrama ho kwanse yenko 100 na no kra no wo hwe ne motorway ayeya menyi ni se ko 100 kra ho beto for your own safety no me dia me giri se ye na ye ntete ye mra so na no na ya kire se wa wo se ne ye kan wate enso wo nye uni mra so de ene minua ye ni proceed twen wo kan no so efri china ekọ ye gina ho a ye de ye fidie ka no so a camera ni ahyem no so ni nam na wo de mamuso mo na ye se uni mra so camera yi be pekew na wo betua hu sika na be ye te se ne wo twen ohwini mu nwi utua ba ko mienu miensa untua biem wo nye sa de ni biem na ba ko kure wo mu ye de ba ne se sa camera yi achew ba ko mienu miensa nan enum ensia de eso waso odin dodo enti ye beje o license afu nsem necessary no be passenger for 1 year say ye be ma license ukura bi ma chi so san sha ase foforo kura ase bia na ukura na ukuta license di wadu animu na fe na san be sha ase bi mu na me gidi se sa na ye de kono ya nya ne sa enipa so ne ban ne na so odin de obi o hɔ a nya de a wo se ne mu kan mate so kura menye enko ho so ye ho na me free bai ene ye nso ye twen wo kwan no
engineer ya bra na so ye nhwe futu a odi beja ga fa wa wu eti no sa ho no de ka me de me mesre ayi fo say ho ni na de nya mom ni mtiti fo ni kasa okay ado fo no ko lonje ni no e wo especially o mo nante na atwone ade ade go me ni fi kuma se ba kra ye toto ya ba yi wo yi ni na kodua mu de nwa nwa na ba sisi ne ye ba me ni de meka so what say e bi twa bi pa but me track mu bia de bia me pe bia that me ni me hu say wo ye mistake a bet ma twa na adwene so me track ma me na obi so mo de that last time bi from a you hono utra sa wamu ne yi ba sabon mu a me se nyame nko a enye se dem tika ni mu anka raba no nkoku ye ni na so what say drop of the big party twa bia ni bana ni so a what dia kwesi ni mo hu na ni mo so fire wo ko ni mu da ho kasa kete no so se na ntia na do to bo se obu ya just seconds ya da se kitwe bi within 1 minute to bo se car no what the akrasa na what wa ko nti what dey omunye device bi o metimi dia sake ado afo no monante anajo ya da se Roman father ya da se pa won so point no ye bedi ho nkomo Priscilla udi ni baby akase free Priscilla pacha me kaza pensa wam yentie o pacha I me de pass mo disa program e bai na o man sa wam station even book man fo no kwa tra say ka ni ho enra na ju say o mo se ka ni ho nto mo lodi en fofo enra na ju kwa ye example ka ni ho nti o mo lodi mo fofo yo ediba dokochiwa ekwa no se ye rough road baby ye o ka no mo didi watem especially mate fo no and anu so sa no mo ye mate no ye kan e wo kan ma odidi ya tem kama no na ekwa ka na ye nim say driver wo ho nta me kwa me ka say drive minim so no ekwa ka na kama mfo ka no nti americano rough road bo mu dimikani overtaking bi edi pim e de kwa se mu beba sa deprive areas so aka ho amaye na highway no so eno so aboa yen kakrai wa ha sei mate kasla ye da se pa Charles mache wo ka se free hen Pacho, me kase free achimo senase. Yentie o. Me ekosu na ye kan. Me srem yempani fo se ye kan e de ma ai ni pedua ene amoden ene bibia. Oh, Charles ahoma na teko. Engineer, osi chenkani komirika ye kwaka wasi Africa ni musa abrewa 80 years na meje ye attitude ye temperament unya sure say wo ko join ko bi kura wasi ye check hu say wo kokko a ye de ye nipa ho adwuma in fact asamia na wo peja ya ono so ekodi ba be bo mu yi suban wahu adrochi se ukotena bus mu a ne o me ye ne se driver no ansan so obetu no wo se car na ye ma no wo abaka anum wo be yi no ho adi akire mu ye frame ya so mesi me na me de mo kokumase me sere mo me de no hwere num na bedu yes sa na mra kire me ye du ba bie peso gunsu a na me gina e bia 30 minutes na mo adwojo mo ho kakra na ya to aso na so obi ka se kura kire wa wo so wonya reshi mo botoye mo menua wo de ka no kura wo de mo kura da STC fo na me hu se ma me mo mabaso no kura STC ese wo foro ya na shenkani na begine mo ma ho ese o mo dressing with all the oi wa jene che oba no abebo didi a che no a che se me mate am ne ikoni bibia ni a mama sonte ma me hu ne te megina ha ama mo didi oh in fact o mo ya de we ya de pa enti GPRTU ni unso sua protoa sua 2M express mu na mu sua e ma passenger hu se o wa reshem nipa no ode ne kono na ni da ho onimde afenso waboa no so ode on ba kodu anya kura bibi kura na o frɛ na aka kire no a ya na obetie wo emu passenger fo nso ya na mudu ya bo obre bi kasa ye ni driver ni be kan nso no ya na emu nye de ono so ye nipa o ono so ye nipa so enti ye na ya ko ye nipa yi ese ye de ani die e ma ye ho driver ni fa ni die ma o passengers sanse eno ho na odidi o so mo ametra mu aka no be de no watu sa na passenger ni nso ya na driver ni ya mumu wom abri bi atwam ase driver no akwa bibie wo ho ye se obi a wanko school e no drive obi a oni adwuma ye da bi
drive hu hia pa ye professional bi so juma wasua no exactly onu ni nipa ba ko pa ewiase mu na djuma odi na dwen ne nsa n'ani ne bi ye djuma prekope na se yati hai se kasa wo kan mistake bi kura na wo ya obi kasa firi ba bi de kire wo obi direct wo na nso ti si achi na oye na bi besi book be na wo ko bue ma kire wo ho ase ne se na ese me ye eso is what brain enti mo me ye na ye hu se djumadie no ya na eden kwabrani firi ha eko tamale kwan so djumadie hwe ka kwan so se na etie ebi wa ya na o ma ye stretched pa ti mo enya abotre ni o mo nkasa na driver ni ye no kasa nso fa ni die ma passenger ni na ede na wusi na se obi a wadi 80 years ene sa ko fa ka no kro ebi o ha na o me ye kra ni se ono a na o ko be 120 na o se o kan ye na ene o ko 10 ene afọ be ko 10 very akra 10 enti si e ko tita me ba ko du bia na no so eni hwe he menua eni hwe he enti mum ye nya sa su ni ban we num na profession de ye di suban na ye di ko oh enti wo ye drive na wo ye no bia wani se emra wo ho untumi hura za wo sori na wo ye ne wo pe anya sa se report ba National Road Safety Authority ye nya bi a ye de report akoma wo mpanifo a me ne o kasa yi ya twe mo asan ene wo tifie wa yes spare driver car no nya bi nka nto ye sa de a ye do be famra kwan so wadu ane be bo ye nua be ma ba ko se politicians en hihye ye be bo kwan so jojo no kwabrane ne campaign mu o se driver for dan se be hu se ha mo pa mu gina be bi ye nyina ne ya che mo se me ba me hwa ne ye nche mo bi mi hwa chenkani ne ni so gina ho en hihye be na ma me kwa ho ma so me ba me be no so adutwum a ma che o ka se free gina kwan so na se driver na ye bibi na se uduru ho a wo betimi a report me pa cho me pese me busa se na ye ne aye ye foka na na dwono aye ye hu bibi sa o kwan so ebi wo so a driver no bi wo kura na wo da wo tiem ka se driver na na ni ba no ho so na ne bu ofu nti ye nso sa no mu ba ye de mate ye no obeyi anu ama why obeyi ukuta ticket ne nko ade obekire kwan ya obefa so a wo be ye no engineer na me wo Jacob, Martin, what can I free him? But I was saying, I can't free Apple. Yentio, Jacob. You, your father singing church pa and nano pay or the mania pa. Na, sad driver for I was here, my Nico, Omupa, Haring Cast. Haring Cast, and I Juma from Apple to Accra, Apple to who? Sakas, no, yet. They say, kona so open tema na kofa aka no. Nti so we be a we through speed the any aka no yem kofa. Nti omo kan sa kire sa hiring cast no. So o kan speed won sem dia. And hiring cast no ni adaba fo a omo tu medical do pa. Yo, we are saying ya te ye da se pa. Ma men call politicians and ye campaign message said omo di road safety di agro to de bia. E ho no so omo ni omo di hu nkomo. Di nkomo pa je say na ekamia ese politicians ya na womu adwen dodo no ane de ase ya campaign womu ye no ane elections no se ne obewi ni na ya no ane hia womu na so ya no mu refi se nipa na beto aba ma sa nipa ya nso ho asem ne ye kan wanyare enwu a akwanhia ne nam so a odibeku no ba ku frim bienu frim a nso oile aba no so 50+1 vote ebi na o +1 na e ko na send Parliament ye ni omo edi nkita ho kese pa na sa unim sa afia ye besimu eno ye election year yes eno de ye ni omo na ete bibia ye be bia ni politicians sa ne be ya a free man peninso ana flag bearer eko running mates eko potential MPs na adi na no ba bi obia be kasa bia no kan roseti ho asem manifesto na ultra pa bibishem sanse nansen covid by no sa na mo ye mutumi bo covid ho abanya ma ende bia ho bambo na say drumim kra ye kan ye hedem na covid nipa hene ku ye wo de compare akwanhia ho sama make say dumbe mienu kra de bia enen ka ne ka accident ho asem de ke ma abonten kra bia nanso ye da so bayi de ense ye boy ho modern se ne politicians if man peninsula be si ne wo ho kasa de amone ye kan ye enkranhia amode ma yen samre noa bi na ye pese moye se ne be ya ye ka kwanso nsem hianso be hiamo mo manifesto mo campaign messages ba bia mo begina ni nipa akasa bia na ye be sere mo na wom kra de ya ye nhihya amomo afi ye be si mu okay me gidi se
ne tie biara ya fa champions kura wom a wo mu na ebedi anim edidi hu nkomo yene NDC ehia yene MPP ehia yene omo akani na PPP nyina yegusu di hu kita na next year de yebepeja mu kase pa. Okay hiring cars ye waka ebu ese friend wa krafi eno okoforo anu wa krafi se me okoforo ka we yo nti ma mabie mu a omo si kwan so a fifi si ebi kura ko competition wa sign yonko ho no onim so wo ba wa anti no owo so sign car na ese de nim because do wo na chi ba be fa load ni ejina ho no no omo san krofo no so e de ne no mu dili ni nwanwa wo se sa enkrofo ni haye ni se dodo na wo mu ni akuakuo oni station group bia mu ba bia nso obegina bi obenya nipa afa enti ya na ayedin kakra mayen enti ne ye kire se nko bia be ya ene nko bia wo station ana se ube menua bi kura kan ye na odika wo station a ehon hyehyɛ wo ho ehon so ye wo ho bi ne yakoso wo na ye nitua na ekwan ho de ya na edin sanse ye ni sa control no a ye de behu wo mu na ba won se communities bi wo won so a so ka se wo ba station gi se bi a ofa ka ba wachi no abeforo but ogina ho na ati se bi a wo kokumase na bi a wa amasama ye chi ho o ka so ba station bi e so ofa ka ba amasama na ye so oba nkran enti se no hwe a enne ye na mafo abefo niema aba no ye ntena fa komma sa niema yin ha ye nsa biem me se free afie besimo kɔ se de mo fa ne se ba bi to sin kakra ye jetom na afie ye kɔ de se ye no nie transport Ghana ye dia bɛn no ye de bibi e be wo phone so se wo kokumase wo pokuase ye se emfa ka ma new plan station so ba dabi enye sa okay wo de kɔ app no so na se VIP ana STC na upa na 2M Express na upa na wo kɔ wabo 2M Express okay e be chew cars a aye ready e kokumase na ene bra e di tuo okay time a opisa wo kɔ no no wabo ahyem udin ene na watua ka okay ntika no tu a oni ba bia wo obedru ho na se wo gina ho no wa fa no wa hyem u seat ye 26 number 26 a eya wo dia eti be wo gina bia station ka ba be fa okay na de wo kɔ ntin sesan ya eba no no obi anka na komanto no yam abiri bia be senko ne omudi ni de asi ye ninko demo ne akapa ye ba yi de ye be bo ho ban ena no madam fu bi de medi nkomo o chika o kokumase o izu Highlander yibi na emu da hon se road markings na kurade o baby a ye kire se ha utimi yifa dipa ho ya white na esa kwan ni mu no ena o baby ye kire se ha de ye nye overtaking to hu se ho utimi overtaking and was sign CRV bi ho be 5 minutes na CRV no so abe sign ne ho afọ mu dru baby edidi no a mpese me bo baby edin na o mu gina ya na driver na yi lenda do hey na driver na ba didi ntabo ni enkoto races ne so no se sese wose na se na me no ko ye racing wo kwan wo se hwe enti adwena wo de nam no eye suban ana se ye bayi de abia ene suban wa hu saa de no na ya na ye kra no bi no se ye hu niam bi sa wo kwan so a na nwanwa okay so nyon nko no timo ne yere tenchen oni abusuan ni nyina abusuan tim na san bi ebisi maame ne papa ene nkore na ahwere wo mo nkwa so eno na ya ye kansa akwanhia no ebenye na wo na ne ya no praze bi okra na ne sebsebe o use bambo ne edi no na enye ono enu okonya akwanhia no odi abesa obi so na wama obi ahwe ne nkwa saa ye kan ye se de abra ne ye jejina kwan so aprosifo jejina ho na prosi emre ahia no betime jina kwan no so anadwo kura wo mu ni ho me say camera me no kazai national security cameras no 20,000 ene si oman mu na ye hu ne yakoso na o na se wo wura wo fie kura na lorry kwan mu nkwan de wo fie de ne wo ye de ye nim na emum ka kwan so pa de ye nim ne yakoso okay ama ye hu ne ma bebre na sa kwanhia bi esi ye camera yi na bo ayen se driver ni no ode akwanhia no ba ye na no wura nipa num obi aka awo ede na esi no so jamu bi so busa de na esi eso na ye camera na hunu dadaada so enti ne prosifo de ba be ka hu any road safety yenso ye de ba ka ho me gidi se ebesisa ne mam kakra okay sesi ano de enema eden obi anya hweye me say utika mu a me hia ma nkwa ho hia wo se wo ye oba na at front kasa kire wukun sanse sa speed no a private no ya wo mo kono ya ehu dodo owu oni na ewu se ba ko so wu a mo jemma ene ebusuan wa kire
me no bi amfa ne ho nyem ne yankasa mu bi na road safety dwumadi nya ba ko fodia wo kana meka baabi wo ho a chiso hu se procedure ho ansa na we ni so ba pa no procedure afa na wo bo seat belt afa na wo slow down na wo ka say wo ye hwan so nti passenger for entra ho mo bi nkɔgye ho nkɔ mfiri nsam ya mo nkasam ene mekania ka jem se mebɛfo ɛyɛ sin se mewuo saa na ɛbɛyɛ no ma me nkɔ ahoma so Alice ma che wo ka se free hen e pa so me ka se free sama yentie o Everybody shall para. Not me quiet adwuma bi obe na hotel na me adwuma. Na buses no drivers ni bi wo ho a. Omo ba, ni se omo be kan. Na ma sem chaka 1 hour. No dia beda. Nti odu kwan so a, wo otun be ka se odu junction bi kra no we. Ana afensu bi chema misrem pa chema motorway. And I'm about to adjust. Car pass be a year to a young plan. Light back to say, but motorway beer. So what watching here? And what to choose, but not only tire pipe, tire pipe, not to choose light back to clear any motorway. Medase, I said, me no about mammy. Medase motorway than Chenya. Ache mota of anchor barrier che se wo drive no use highlighter enye ye highlight so nke wo brank ye use no street light ba ku kura ni kwan so prince we am last caller me pa cho bonitel ni enko ka se free ba cho me ka se free kona yentie o ya na ye ba pe ka sa no o kan speed limit bi se 90 50 and 30 yes na me buza se ye minister se ni ya mampanyufo o mo ba omudu kuruma speed omudu twemu no boro sa 50 ne sa 90 na work kan wasem omo so kan be na fa so a omo be speed ne so okay so I don't know engineer be ya no because he dim say bampagini sa nkrofo the national security asem ntini ya no mba na motorcade edi animo no engineer e wo say e ma manfo eti ase die ntia e wo say MP minister ana say mampanyini ana mpanimfo akase bi chief mammo ba omo hyen de mo kwan mo twam eno ho hyehyɛ yɛ de sɛ menu asɛm ya na waboso yi o na ya na enwanwa sɛ ye na ye si ebedi mra so na de na obi de oni so na de bia mo ba ben pre pa no kai SSS kai bullion van de bia pepe sɛ bɛ na wo ne wo mu sɛ Ghana ha ye mra mu no sa maximum speed limit no America ho asɛm obi wɔ hɔ a onka ho bi okay eyi na frim esa ne dwumadie bi a odi ntie okay se ba bi okɔ no ahohare so ɔde koduro obi ni yɛn ayɛ no security for police yes army military yes military prison square 3 bi ɔmo so yes ɛna ebi wa fire service ɔno so ɛka ho ambulance yes so ka ho ɛna specialized groups bi sɛ obi ti sɛ MP ɔnka ho member of parliament nka ho minister ɔnka ho okay V8 enye se o Ghana de unya to V8 a unya nya alarm ni bi se wa na akoro no na mmom se wo ma proceed wanim dia escort ene emra ne yufrim okay enye wo automi na ade be kosa na ade be yese da bi me ye sub MP ana me minister nti obi ama me kwan na mmesen enye ne saa na se kra hwe a siren kra no wo mo bo no eno kra na emra ma ho kwan ama proceed wo mo ho gu mu a mo ye war against indiscipline no na se mpenifo bebre emra no unya skato V8 nkwada otimi to siren bo so na nyi na ye niam bi a na sa mra no so ya na ase wo enforce a ase ya na edin kakra so san se Ghana ne wo no yes ase ne obi wo hokra no a uhu MP no wato mra kra na minister no wato mra kra no wakotwa no purse kra san ka ho so esi enya sa akokodro no ye de ya enti ye MP se ne security fo na ya sha ase ne omudi hu nkomo san se ya nipa no hwe mo se me MP ye de a me nso betumi ya ye ase wo kwa sorry no so for ye de a no so for ye bi a de se ne ya de pa de ho agi ne de ho agi nanso nansan bi e biba ye no omo ye sa no wo nso ye bi omo nya hweye MPs V8 bebre no anya kwanhia ye da se pa ye na amoma ye nimra so na ye nhwe se oman eba road safety dwumadie ho a ye betumi akwani abusua no na road safety ho nkomo na ye die na David Osafo Adonten director general National Road Safety Authority say ya omudi agu ho
kwanso jojo ho nsem the whole year we ye de crowning afi ne kwa we nyesa afi no mastarte eno ho nkomo na ye de ma ye hwe we mra ye ba meko sister Sandy be ye guy ho na ho sepe atwaso enko ba bia. Oh, about what to say after Nkrumah, the exposure, Adom TV, the mouth after Nkrumah, how is it? The mechanic say the exposure was very great. That's how was I say no, oh sorry. It's and will continue to be great. Okay. So after Nkrumah, there has been ups and downs. Okay. Like Nema cost so fine. Baby wants so Nema cut down kakra. So after Nkrumah, Nyankopon Adomeni through the help of Adom TV has been able to come out with a song with our very own Akwaboa music. And then recently I have a song with Keche, which is out. Enti Ghana for my channel me mama kwa bashronko embra Badwam ho sepe dwumedie so meaning say na yemre no assistant lovers of entertainment e bia na we her sister Sandy anim 7 am enya hwe bronya ide ye best Sandy Memusa me din de Sandra Oheme Ametiwa adwuman nyame adom ne entertainment ame enti Ghana for trema we sa Sandy no we dey jayo oye guy sister Sandy be a guy. Gracias, I'm the guy's queen and I know my friend our day. And a children's day because who say man or mama kwan or more fie eti boy idea and more free wo fie mommy for peace ye be mama friend na kwenya talent bi omo wono omo be exhibit omo talent iti me mo akwa abatena ho ye onyema bebra e ba wakwa mu ene anope na parents no me sure your phone ready maybe a phone lines be nkwala ne nko na me ne omo e be kasa Victor will show a e ba up show no yada ben. The show is this Saturday, which is 23rd of December. Ochne ya. Ekoso we hefa. Ekoso wo New Sec, Nungwa Secondary School. Okay. Pacho and ewo Nungwa Accra High. Oh, okay. Yeah, say time na wo sha. Pacho ebe start 2:00 p.m. Ewia. Pacho. No upon time until mama calls. You know. DY Academy for ha. I say mo the bus the beba. It is very finish 15 cities. Pacho. Cool 15. Cool 15. Then you go cool. No. Vic, my last words to loved ones and then for a shower no pay. So, my last words I make catch Ghana phone na me say this program no, it's not only to entertain. The program is going to help improve your mental health or cognitive health. Wow. Mental health. I kasa about what dream obi one ma onam ni de bia ne reaho. But when you come to this program, you are going to socialize. Now, through socialization, you'll be making new friends. You'll be say at the end now we need and yet you get to meet a lot of people from Nkrumah Adom TV, and then we have talented kids. Intimeka chemuni na se mombra na mombe tai program ni china program ni enye kese pa. That's what changa me aduma. E baba sha ho hono. Eti DY me wa baye bia obema ye poetry bia just and then ebe bodam kwala no what talent ye Nkrumah na discover more. Eti Vic but as if he said no be shafa bo our chama ba ho ma me ba ho me ba have support me ba ni ba chama me ba no support no changa me adoma nungwa 15 cities man kwala ne nkoje omani e wo honom eti no amampoma mami bibi real quick na ye nto adwumadie no eso abusu. My name is Joy Ayebia Opare. The title of my poem is I will make it. I will make it. Yes. I will surely make it. Why call me a failure when the future is unknown? With hard work and determination, I will make it. I will surely make it. Thank you too. As my boss said, my baby. It's more fun. Surely you will make it. What I say, the other one is to be perseverance, be focused. I will be achieved. This year, you know, also my Monica, it's time to party. DY Academy Dance Crew. Interestingly, or more Kaswa. It's every episode about discovering the talents. As I say, oh, soon, dear. Make him for so back or no, Monsieur, dear. And we need a sister son to be a guy. And then Reno, and Bray. Pity 25th. Or your man there, bay, your packed programs. Our Adom TV, so I the Bay Mountain Patrol. Many were feeding in free, has say. Programs no, a dosso. And a day, a mouth. It's no, your best ceremony as their quaint. And Reno, a bay. Django energy drink, P-Wack natural capsules,
ana afei so Ghana Post omo nyina asoma